За, залбираад эхэлцгээе. 자, 기도하겠습니다. 거룩하신 우리 하나님 아버지, 하나님이 오늘 이렇게 새날을 허락하시고 또 주의 앞에서 또 이 베드로 후서의 말씀을 공부할 수 있는 시간을 주셔서 감사합니다. Ариун бурхан минь та өнөөдөр бидэнд шинэ өдрийг зөвшөөрч эзэн таны өмнө 2 дугаар Петр намаас суралцах боломжийг өгсөнд талархаж байна. 시대적으로 거짓된 자들이 넘쳐나고 있사오니 말씀을 통해서 우리가 거짓된 자들을 잘 분별하고 우리가 그 안에서 우리 자신을 지켜나갈 수 있도록 도와주시옵소서. Цаг хугацааны явцад хуурамч хүмүүс олноороо гарч ирж байна. Бид тэр хуурамч хүмүүсийг таны үгээр ялгаж таньж чадхад бас өөрсдийгөө хамгаалж чадхад туслаарай. 그래 진리의 말씀을 배우고 그 말씀 안에서 교회와 또 자신을 세워나가기를 원합니다. Таны үнний үгээс бид үргэлж суралцаж тэр үнний үгэн дотор чуулганыг болон өөрсдийгөө босгон байгуулахыг хүсэж байна. 특별히 공부하는 학생들 또 앵우토야 또 게를레 앵우토야 후슬랭 또 나랑게를 이런 그 연약한 분들을 하나님이 불쌍히 여겨 주셔서 그 아픈 것을 치료하시고 고쳐 주시옵기를 원합니다. Цоолон суралцж байгаа оюутнуудтай маань та хамтаж өгөөрэй. Бас их туяа хүслэн наран гэрэлтгийх мэд бие махбодын хувьд ч гэсэн сул дорой байгаа оюутнуудтай маань та хамт ээж тэдийг эдгэж ангааж өгөөрэй. 그래서 하나님이 베풀어 주신 그 진리의 말씀으로 또 다른 영혼을 살리는 일을 잘 감당할 수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서. Тэгээд эзэн таны бидэнд өгсөн үнний үгээр бусад өвчтэй, зовлонтой хүмүүсийг эдгэж тэднийг аварч тэгрүүлэхэд та биднийг ашиглаж өгөөрэй. 이 시간에 통역하는 통과 사모님과 또 부족한 종을 붙들어 주시고 또 듣는 모든 학생들이 은혜 받게 해 주시옵소서. Энэ цагт орчуулга хийж байгаа тунгай болон бас таны үгийг дамжуулж байгаа сул дорой зарцтайгаа хамт байж бас сонсож байгаа оюутнуудын манд ирч гисэн хайр нэгүүлслээ асгаж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 지난번에 베드로 후서 2장 여기 14절에 있는 말씀까지 보았습니다. Өнгөрсөн удаа 2 дугаар Петроосо 2장 14절 말씀까지 지난번에 2:14 хүртэл бид нэр үзсэн суралцсан байгаа. 잠깐만요. 이게 소리를 좀 줄여놔야 되겠어요. 우리가 이 거짓 선지자들의 본질적인 모습들을 우리가 좀 살펴봤습니다. 지난번에. 목사님 좀 합성처럼 이렇게 들리거든요. 그래요? 네, 좀 이상하게 들려요. 지금 계속 그런가요? 지금? 지금은 괜찮고 아까 네. 베드로가 여기 이 12절부터 얘기하는 것은 12절부터 18절까지 이 거짓 선지자들의 어떤 본질적인 모습들에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 2-р Петр 2-ын 12-оос 18 дэх эшлэл хүртэл харах юм бол Петр юунд тухайгуулсан бэ гэхээр хурамч багш нарын мөн чанар юу юм бэ гэдэг талаар өгүүлсэн байгаа. 12절에는 이 사람들은 본래 잡혀 죽기 위하여 난 이성 없는 짐승 같다. 그렇게 표현을 했어요. 12-р эшлэлдэр болохоор баригдаж устгахын тулд зөнгөөрөө төрж байдаг хэлгүй адгуустай адил гэж хэлсэн. 제일 먼저 증거한 이 거짓 선지자들의 모습은 잡혀 죽기 위해서 난 이성 없는 짐승이라고 이렇게 비유를 했어요.
Тэгэхээр тэр хуурамч багш нарын талаар Петр хамгийн түрүүнд ямар одоо тэр мөн чанарыг нь шинж чанарыг нь өгүүлсэн бэ гэхээр баригдаж устгагдахын тулд төрдөг хэлгүй адгуус гэж хэлсэн байна. 자, 잡혀 죽기 위해서 난 짐승이라는 말은 잡아먹기 위해서 태어난 짐승이라는 뜻입니다. 사람들에게 잡아먹히기 위한 태어난 그런 짐승. Мгм. За баригдаж устгахын тулд зөнгөөрөө төрсөн адгуус гэдэг нь болохоор одоо анхнаасаа л одоо ингэж нятлуулж тийм ээ хүмүүсийн ч юм уу альсгүй бол одоо бусдын идэж хоол болохын тулд төрдөг тийм одоо адгуус амьтад гэсэн үг. 이 짐승들은 이성 없는 짐승이기 때문에 특별히 어떻게 보면 아무것도 알지 못하고 또 그 알지 못하는 것을 때로는 자기가 죽는 줄도 깨닫지를 못하는 분별력이 없는 그런 짐승들이라는 뜻이에요. Тэгэхээр энэ амьтад болохоор ерөөсөө атгуус амьтад бол ерөөсөө тийм нөгөө оюун санаа ухамсар гэж зүйл байхгүй. Тийм учраас одоо өөрөөсөө зөв юм хийж гэнэ үү, буруу юм хийж гэнэ үү, альва зүйлийг ялгаж салгах тийм ээ бодож тунгаах тийм ухаан ерөөсөө байхгүй. Зүгээр л зөнгөөр байж идэг тийм атгуус юм. 그래서 자기가 무슨 말을 하는지 또 자기의 행동이 어떤 결과를 가져오게 될지를 전혀 알지 못하는 아주 어리석은 모습을 갖다가 이렇게 표현한 겁니다. За тэгэхээр тэр хуурамч багш нар бол яг л адгуустай амьтад өөрсдийнхөө хэлж ярьж байгаа зүйлийг ч ойлгохгүй, юу хийгээд яваад байгаагаа ч мэдэхгүй, ухамсарлаж чадахгүй, тийм одоо яг л адгуус шиг явж идэг, ямар ч бодлогохгүй, тийм хуурамч хүмүүсээ гэдгийг зөвөрлөж хэлсэн байна. 그래서 이 거짓 선자들이 자기도 그 진리를 알지 못하는 가운데서 때로는 비방하고 또 결과적으로 멸망 가운데서 멸망을 당하게 된다. 그 비방하는 말, 또 자신이 결과적으로 하나님의 경고를 듣지 못했기 때문에 결과적으로 소돔 고모라나 노아 시대와 같은 사람들은 결과적으로 멸망을 받게 되었다는 것을 이야기를 합니다. 이게 거짓 선지자들의 본질적인 모습이라고 얘기하는 거예요. Тэгээд тэд нар үннийг мэдэхгүй учраас өөрсдийнхөө ярьж хэлж байгаа үйлдэж байгаа зүйлийг буруу зөв гэдгийг нь ч ингээ ойлгохгүй тэгэл одоо аманд орсноо л одоо буурж явдаг бусдаас сонсноо гол зөв гэд бодчдөг өөрийнхөө зөв гэж бодоод тэгээд үнний үгээр ерөөсө тэрийг шүүж тунгаадаг. Тийм хүмүүс тэгээд тэд нар бол тэр буруу бурхны эсрэг тэр үнний эсрэг гаж буруу зүйлийг ярьж явдаг. Учраас сүүлдээ тэд бол Содом Гоморотой адил үхэл нь одоо бэлтгэгдсэн, үхэн гарцаагүй тийм хувь тавилантай хүмүүс гэдгийг зөвөрлсөн байгаа. 또 두 번째로는 여기 13절에 보니까 낮에 즐기고 노는 것을 기쁘게 여기는 자들 이렇게 표현했어요. За мөн цааш нь хоёрдугаарт нь 13 дугаар ишлэлдээ өдрийн цагаар наргиж цэнгхийг тэд жаргал хэмээн тооцдгоо гэсэн. 자, 낮에 즐기고 노는다는 뜻은 어떤 의미가 있을까요? За өдрийн цагаар наргиж цэнгхийг жаргал гэж тооцдгоо гэдг нь ямар утгатай юм бэ? 낮이라고 하는 것은 어떻게 성경에서 말하는 낮은 일반적으로 일하는 시간들을 이야기합니다. За Библиэлд бол өдөр гэдэг үгээр юу илэрхийлдэг вэ гэхээр одоо хүмүүсийн эд одоо ажил хөдөлмөр хийдэг тийм ээ тийм бүтээлч цагийг бол илэрхийлдэг. 자, 각자에게 하나님이 일하라고 맡긴 사명의 시간, 그 시간들을 어찌 보면 이 사람은 낮에 그 일을 하지 않고 노는 것을 기쁘게 여긴다는 거 보니까 자신의 사명은 감당하지 않고 때로는 방종하고 때로는 게으르고 나태한 가운데서 자신의 일을 하지 않는 사람들, 그러한 사람들이라고 이렇게 말하고 있습니다.
Өөрөөр хэлбэл бурхан хүн болгонд тийм үүрэг, даалгавар бас одоо дуудлага өгсөн байдаг. Тэгээд түүнийгээ бол хүн өдрийн цагаар хийх ёстой, гүйцэтгэх ёстой. Гэтэл өдрийн цагаар тэр үүрэг, дуудлага биелүүлэхийн оронд жаргал, наргиж цэнхийг жаргал гэж тооцдгоо гэдэг нь бурханаас өгөгдсөн тэр үүрэг, даалгавар, хариуцлага, дуудлага биелүүлэхгүй тэг хойш тавих ч юм уу аль эсвэл бол залхуурч назгаарч байж идэг тийм хүмүүсийг хэлж байгаа. 자, 이들은 성과 흠이라고 그랬어요. 아주 깨끗한 어떻게 보면 깨끗한 그림에 어떤 점이 찍혔다든지 또 흠이 나면 그 가지가 뚝 떨어지는 것처럼 이 사람들은 결코 교회에 아무런 도움이나 유익이 되지 않는 그러한 사람들이라고 표현한 겁니다. За цааш нь бас тэднийг толбтой өөсөвтэй гэж хэлсэн байна. Тэгээд толб өөсөв гэдэг бол аливаа зүйлийн одоо тэр үн цэнийг алдагдуулж байдаг. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо маш үнэтэй урлагийн бүтээл, зураг, хөрөг байлаа гэхэд тэрөнд ямар нэгэн толб үүсэх юм уу, эсвэл одоо сэв зураас үүсэх юм бол тэрний үн цэн нь буурч идэгтэй адилхан эдгээр хуурамч багш нар бол сүмж болгонд ашиг тустай байх нь битгийл харин ч одоо хор хөнөөл гай болж идэг тийм хүмүүс юм аа. 이들이 유혹하는 방법은 여기 너희와 함께 연애할 때 그들의 속임수로 즐기고 놀며 이런 말씀이 있어요. За тэд дээр яадаг гэхээр та нартай хамт найрлахдаа өөрсдийнхөө залим ихэнд цэнгэдэг гэсэн. 자, 그들이 교회 안에 들어와서 연약한 성도들을 갖다가 이렇게 속입니다. 속인다고 하는 것은 자신도 진리를 깨닫지 못하기 때문에 그 잘못된 지식을 가지고 그 성도를 유혹한다는 것을 알 수 있습니다. За энэ хүмүүс болохоор энэ хуурамч багш нар болохоор чуулганд сэмхэн шургалж орж ирээд итгэгч нарыг төөрөгдүүлж мэхэлж байдаг. Тэгэхээр итгэгч нарыг төөрөгдүүлж мэхэлж байна гэдэг нь болохоор тэд нар өөрсдөө тэр үннийг мэдэхгүй учраас тэр гаж буруу өөрсдийнхөө тэр үзэл сурталтаа итгэж гисэн. Тэгээд тэр гаж буруу үзэл сурталаараа итгэгчдийг төөрөлдүүлж байдаг гэсэн үг. 그리고 여기 말씀에 연애할 때 함께 연애한다고 하는 건 뭐 일반적으로 연애는 우리가 뭐 어떤 뷔페집이라든지 뭐 혼인식이라든지 할 때 같이 음식을 나누면서 축제의 분위기를 가지는 그런 모습이라고 할 수 있죠. За энд болохоор найрлах та гэсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр найр гэхээр ерөнхийдөө бол бид нар одоо хуримд очих ч юм уу эсвэл ямар нэгэн одоо баяр ёслол тий айлын одоо найр хуримд очлоо гэхэд тэнд одоо нэг найрын зоог идэ байдаг. Тэгээ тэрнээс одоо хувь хувьдаа аваад эсвэл бие биендээ хуваалцаад ингээд тэр найр наадам гэдэг л хүмүүсийг одоо маш сайхан тийм баясгалантай болгож тэр уур амьсгалыг тэгээ баяр хөөртэй болгож идэг зүйл. 그 일반적으로 그 연애, 이 거짓 선자들의 이 어떻게 보면 본질적으로 이런 사람들의 연애라고 하는 것은 성도가 자기에게 주어진 마땅한 사명을 감당하지 못하도록 유혹하는 것이나 때로는 그들로 하여금 어찌 보면 그 거짓된 자들에게 미혹받아서 그들이 행동하는 대로 따라가는 모습을 어찌 보면 그들은 즐기고 있습니다. 그걸 연애라고 하는 거예요. Гэтэл энд бол энэ найрлах гэдэг үг нь болохоор одоо эсэргээр юу илэрхийлсэн эсрэг утгыг ингээ илэрхийлсэн байгаа. Тэр хуурамч багш нар тэр сүмж болгонд орж ирээд тэр үнний замаар явж исэн итгэгчдийг өөрсдийнхөө худал хурмаг сургаал өөрсдийн зайлн мэхээр ингэж уруу татаад төөрөгдүүлээд тэгээд тэдний одоо уруу татагдаад тэгэж төөрөлдөөд явж байгаа өөрсдийнх нь зайлн мэхэнд автчихсан байгаа тэр дүр төрхийг хөндлөнгөөс хараад тэр тэдний одоо баяр хөөр болж яг л найр хурмын дээр байгаа юм шиг тэгэж одоо жаргал цэнгэл эдэлтгээ гэсэн үг. 또 여기 14절을 보니까
음심이 가득한 눈을 가지고 범죄하기를 그치지 아니하는 자들이라고 그랬습니다. За 14 дугаар ишлэл дээр бас нүдэн завхаарлаар дүүрэн бөгөөд тэд нүгэл үлдэхээр хизээч болдоггүй. 자, 음심이라고 하는 게 어떤 의미입니까? 어떻게 보면 Завхаарл гэдэг нь 정상적인 면에서 우리가 성도로서 경건에 이르는 모습이 아니라 이 방탕한 모습을 가지고서 성도를 어떻게 보면 같이 음란한 짓을 하거나 아니면 자기들의 죄를 같이 나누기 위해서 유혹하는 그런 어떤 모습이라고 볼 수 있습니다. завхаарл гэдэг бол одоо шууд утгаараа бол одоо бэлгийн завхаарл ч юм уу те садар самун явдлыг хэлж байж болно. Нөгөө тэгвэр бас одоо сүнсний завхаарл өөрсдийнх нь тэр гаж буруу сургаал номлолд хүмүүсийг уруу татаж оруулаад тэдэрийг ч гэсэн одоо тэр сүнсний завхаарлд хүргэж байгаа тэр дүр төрх гэж бас хэлж болох юм аа. 그래서 이 사람들은 그런 모습들을 통해서 이 굳세지 못한 영혼들, 다시 말해서 진리에 바로 서 있지 못하고 성도가 무엇을 해야 될지 잘 알지 못하는 이런 연약한 성도들을 유혹해서 그들을 넘어뜨리는 자들이라고 얘기하는 겁니다. Тэгээд тэр хурамч багш нар бол тэр сүсэг итгэл сүсгээр одоо сул дорой итгэгчдийг ялангуяа онилж өөрсдийнхөө тэр гаж буруу сургаалт автуулж юу уруу татаж тэднийг залбирхэндээ оруулж байдгаа гэсэн үг. 탐욕에 연단된 마음을 가진 자들이라고 그랬어요. 이 사람들은. За бас тэд тогтургүй сэтгэлтнүүдийг өдөөдөг шуналт дадсан зүрхтэй хараалын хүүхдүүд юм аа. 탐욕이라고 하는 것은 남의 것을 자기 것으로 삼고자 하는 정상적인 마음이 아니라 도적하는 마음으로 남의 것을 빼앗고자 하는 그런 불의한 마음인데 그러한 마음을 가지고 다른 사람들을 끊임없이 바라보고 끊임없이 유혹하는 자들이라는 뜻입니다. Энэ шуналт дадсан зүрх гэдэг нь болохоор одоо бусдын юмыг шудраг бусаар хууль бусаар өөрийн болгож авах булаах гэсэн тийм утгатай тийм ээ. Тэгээд яг тийм бусдын юмд шунаж байдаг тийм шунхаас сувдаг сэтгэлтнүүдийн адил тэр зүг зүгээр одоо итгэлийн замаар явж байгаа тэр хүмүүсийг өдөж уруу татаж өөрсдийнхөө тэр буруу гаж сургаалт ингэж татан оруулж байгаа хүмүүсийг тэрэндээ бүр дадчихсан тийм гарам одоо сурамгай болчихсон тийм хүмүүсээ тийм зүрх сэтгэлтэй хүмүүсээ гэсэн. 결과적으로 이 사람들은 저주의 자식이라고 사도 베드로는 이야기합니다. Эцэст тэднэр бол хараалын хүүхдүүд юм аа гэж Илч Петр хэлсэн байна. 자, 이 사람들은 결과적으로 지옥에 가고 또 하나님의 심판을 받아서 망할 수밖에 없는 그러한 사람들이라고 얘기한 겁니다. Эцэст энэ хуурамч багш нар гэдэг хүмүүс бол бурхны тэр шийтгэлийг авч сүрэх тавилантай хүмүүс юм аа. 그렇기 때문에 우리가 본능적으로 이 거짓된 자들, 특별히 교회 안에 들어와서 성도를 유혹하는 이 거짓 선지자나 거짓 교사들, 이런 사람들은 본능적으로 저주의 자식이라는 걸 명심해야 됩니다. Энэ хуурамч багш нар энэ сүмж болгонд шургалж орж ирээд итгэгчдийг одоо өмнөний замаас нь төөрөгдүүлж өөрсдийгөө гаж буруу сургаалд уруу татаж өрхтөн оруулж идэг энэ хүмүүс бол эцэст бурхны ял шитгэлийг хүртэх тавилантай хараалын хүүхдүүд юм а гэдгийг бид нар маш сайн ойлгож санаж явах хэрэгтэй. 또 여기 15절에는 그들이 바른 길을 떠나 미혹되어 부올의 아들 발람의 길을 따른도다 이렇게 말씀을 했어요. 15 дээр тэд шулуун замыг орхин зүй бусын хөлсийг хайрлагч Биорын хүү Баламын замыг даган төөрөлтжээ. 우리가 부올의 아들 발람의 사건 우리가 잘 알고 있습니다. Биорын хүү Баламтай холбоотой түүхийг бол бид нар сайн мэднэ тийм ээ. 민수기 22장 5절부터 24장에 보면 부올의 아들 발람으로 인해 가지고 이스라엘 백성이 광야에서
큰 고초를 당하는 모습이 거기 기록이 되어 있습니다. Тоолго намын 22-ын 5 дугаар ишлээс ахуулаад 24 дугаар бүлэг хүртэл харах юм бол тэр иш үзүүлэгч байсан Биорийн хүү Балаамын одоо төр үтлээс болоод Израилийн ард түмэн маш их зовлонд унсан тухай өгүүлсэн байна. 자, 부올의 아들 발람은 미디안 선지자죠. Биорийн хүү Балаам гэдэг нь болохоор Медианы иш үзүүлэгч байсан. 자, 모압 왕 발락이 이 발람에게 찾아와서 이스라엘을 저주해 달라고 끊임없이 요청을 합니다. Тэгээд Моабын хаан Балак энэ Балаам дээр хурч ирээд Израильчүүдийг хараагаад өгөөч гэж дахин гуйж говшсон. 그러면서 내가 이스라엘을 저주해 주면 너에게 부귀영화를 줄 거라고 유혹을 던져요. Тэгээ хэрвээ чи Израильчүүдийг харааж өгөх юм бол би чамд маш их эд баялаг нэр төр өгье гэж Балаамыг гуйсан буруу татсан байгаа. 역사가들은 실제적으로 이 발람이라고 하는 사람이 아주 미디안에서 유명한 선지자였다라고 이야기를 합니다. Түүхчдийн үзэж байгаагаар бол энэ Балаам гэдэг иш үзүүлэгч бол тухайн үедээ маш алдартай, тийм чадварлаг иш үзүүлэгч байсан. 그가 예언한 대로, 그가 말한 대로 되었다는 거예요. Ерөөсөө тэр хүн юу гэж яаж иш үзүүлнэ яг түүнийхэн дагуу болдог байсан. 그래서 발락이 계속해서 발람을 찾아온 겁니다. Тийм учраас Балак гэдэг тэр Моабын хаан Балак энэ Балаам гэдэг энэ иш үзүүлэгчдэр дахин ирж гуйж говшиж байсан. 발람은 발락에게 여호와께서 저주하라고 하지 않은 사람을 저주할 수 없다라고 계속 거절을 합니다. За тэгээ Балаам болохоор эхэндээ тэр Балак хаанд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эзэн бурхны хараа гэж хэлээгүй хүмүүсийг би хараач чадахгүй гэж татгалзаж байсан. 근데 발람이 그 마음속에는 발락이 가져온 그 재물 또 그 명예 그거에 대해서 마음에 욕심이 가득 차 있었던 사람이에요. Гэхдээ цаагаараа яг зүрх сэтгэл рүү ингээд харах юм бол тэр Балак хааны авчирсан тэр эд баялагт нь шунах сэтгэл тэр Балаамын дотор байсан. 자, 겉으로는 계속해서 내가 저주할 수 없다. 그리고 실제적으로 발락이 인도하는 대로 큰 산에 올라가서 이스라엘 백성이 광야에 통과하는 그 모습을 보면서 저주하지 않습니다. За тэгээд гаднаа болохоор Балаам би бурхны хараа гэж хэлээгүй ард түмнийг хараач чадахгүй гэж татгалцсан. Тэгээд бас гаднаа бас тийм үйлдэл үзүүлсэн байгаа. Тэр толгод дээр гараад тэр Израилийн ард түмнийг тэр хээр талд ингээ хувааргнаад буусан байгааг харсан ч гэсэн Израильчуудыг хараагаагүй. 그런데 하나님께서는 이 발람에게 모압 왕 발락에게 가지 말라고 분명히 말씀하셨어요. Бурхан болохоор энэ Балаамд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи тэр Моабын хаан Балак тэр очиж болохгүй гэж маш тодорхой сануулж хэлсэн. 그런데 또 이 발람이 3번이나 하나님께 물어봅니다. 거기 갈까요? 가지 말까요? 갈까요? 가지 말고 계속 똑같이 물어보는 거예요. Тэгж сануулж хэлсээр байтал энэ Балаам болохоор Бурханаас 3-ын 3 удаа асуусан байгаа. Би Балак дээр очих уу яах уу болох уу очих уу болох уу гэж 3-ын 3 удаа Бурханаас асуусан. 그것은 그 마음속에 벌써 발락이 주려고 하는 그 재물과 그 명예에 대해서 욕심이 기울어졌다는 뜻이에요. Тэг бурхан болохгүй гэд хэлсэн байхад л дахин одоо асуугаад байна гэдэг чинь тэр Балакийн одоо амлсан Балаамд өгнө гэж амлсан тэр эд баялагт нь шунах сэтгэл бол аль хэдийн Балаамын дотор байсан гэдгийг харуулж байгаа. 그러니까 하나님이 3번째는 가라고 얘기합니다. Тэгээд 3 дахь удаад нь тэгж асуухад нь бурхан яваа гэсэн очоо гэж хэлсэн. 자, 가라고 얘기하는 것을 하나님이 왜 말씀하는가는 생각을 하지 않고 자, 발람은 나귀에다 짐을
싣고 서둘러 떠나갑니다. За тэгээд бурхан хэдийгээр одоо юу читрэ балак дээр очоо гэж хэлсэн ч гэсэн бурхан одоо зөндөө олон удаа асуухад нь татгалзчаад одоо яагаад энэ удаад харин очоо яваа гэд зөвшөөрөх болвоо гэдгийг талаар ерөөсө бодож тунгааж үзэгч сөхөөгүй энэ балан бол элчин дээрээ ачаа бараага багалж аваад маш яарвчлан балак руу явсан байгаа. 자, 발람이 하나님이 가라고 하는 말은 저한테 너 정신을 차리라는 말인데도 깨닫지를 못하고 나귀에 딴 장을 주고 가다가 나귀가 천사를 발견하고 발람을 갖다가 이 벽에다가 이렇게 문질러서 그의 발을 상하게 하니까 이 발람이 자기의 나귀를 때리죠. За тэгээд бурхан одоо эцэст нь яв гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ яв гэдэг нь бол одоо чи ойлгооч ухаараач тийшээ явж болохгүй гэдгийг чи мэдсээр яагаад ингэж гуйж говшин вэ гэсэн тийм одоо утгатай гэдгийг ч юусоо ойлгохгүй тэр талаар бодож үзсэн чинь байхгүй шууд л одоо элчгээ унаж аваад яваад өгсөн. Тэгсэн нөгөө замдаа элчиг нь тэнгэр элчийг олж харсан. Тэгээд ихэн баламыг одоо зогсоох зорилгоор тэр одоо юулээ хананд ингэж түүний хөлийг ингэж нэдэрч ингээ гимтээс шартлуулсан байгаа. Тэгээд тэрийг нь ч одоо энэ балам ойлгох сөхөөгүй нөгөө элчгэндээ уураа гаргаж элчгээ зодсон байгаа. Зэмлсэн байгаа. 그런데 하나님이 나귀의 입을 통해서 이야기합니다. 나는 내가 평생 타는 나귀가 아니냐. 내가 이렇게 한 적이 한 번도 없었는데 라고 이 발람의 불의를 드러내시는 거예요. За тэгээд тэр үед бурхан тэр элчигнийх нь амийг нээж хүний хэлээр яриулсан байгаа. Тэгээд юу ч хэлсэн бэ гэхээр чи би одоо насан туршдаа чамд үйлчилж байгаа. Насан туршдаа чи намайг л одоо унаж идэлж байгаа биш үү? Тэгтэл би бол одоо нэг ч удаа чамд одоо ингэж ийм үйлдэл гаргаж байгаагүй. 그렇지만 발람은 끝까지 발락의 요청을 따라서 이스라엘 백성들 앞에 섭니다. 사실은 산 꼭대기에서 이스라엘 백성을 저주하라는 그 말을 따라서 거기 섰지만 저주는 하지 않았어요. За тэгээд энэ чинь ямар нэгэн учиртай биш үү? Эзэн бурхан чамайг одоо сануулж хэлж байгаа биш үү гэж ингээд хэлсэн. Гэвч одоо Балаам бол элчигнийхээ үгийг ч тоосон шинжгүй эцс хүртлээ ингээд зөрүүдлээд Балаак дээр очисон байгаа. Тэгтээ очингуудаа тэр Израильчуудыг хараагаагүй. 그런데 이 발람이 결과적으로 이스라엘은 저주하지 않았지만 이스라엘 백성들에게 올무를 놓았습니다. За тэгээ Балаам хэдийгээр Израильчуудыг яг ил тоод хараагаагүй боловч Израильчуудыг өрхөнд оруулсан байна. 그 민수기에 보면 저주는 하지 않았지만 결과적으로 이스라엘 백성이 이 미디안 그 여인들과 그 행음을 하는 그 내용이 나오고 또 고스비 사건으로 인해 가지고 이스라엘 백성들에게 연병이 찾아와서 23,000명, 하루에 23,000명이 죽는 큰 재난을 만났어요. Хэдийгээр яг ил тоод Израильчуудыг хараагаагүй боловч тэр Израильчуудыг тэр өрхөнд оруулж тэгээд Израильчууд яасан бэ гэхээр Медианчууд буюу тэр харь үндэстэн эмэгтэйчүүдтэй гэрлэхэд хүргэсэн тэгээд улмаар энэ бүхэн нь эцэстээ одоо халдварт өвчмөд харахах тэр урьдчилсан нөхцөл болсон. 그것은 발람의 꾀의 결과입니다. Энэ бүхэн бол тэр Балаамын тэр зайлм эхний үр дагавар нь байсан. 성경에는 그런 내용이 없지만 발람이 발락한테 이스라엘 백성을 저주하지 않으니까 발락이 이제 화를 내죠. 그러나 결과적으로 발락이 그 미디안 여인들을 갖다가 이스라엘 백성이 가는 길목에다가 이렇게 배치해서 우상에게 제사하는 것을 길가는 이스라엘 백성들에게 나눠주고 그들이 우상의 제물을 먹고 또 그 미디안 여인들과 행함으로 인해 가지고 하나님의 심판을 받게 하는 그런 실수를 부린 겁니다. 그건 발람이 준 꾀예요. Хэдийгээр одоо Балаам өөрийнхөө амаар
Израильчуудыг хараагаагүй боловч тэр Балак гэж Моабын хаанд юу тийм арга зайл ингэж зааж өгсөн байгаа. Гэхдээ бол Библиэлд бол яг тэгж арга зайл ингэж зааж өгсөн гэсэн тийм бичээс тэмдэглэл байхгүй ч гэсэн тэр үр дүнгийн харах юм бол яалтчгүй Балаам тийм юу зайлмихийг ингэ зааж өгөө. Тэгээ Балак болохоро тэр израилчуудын замыг өгтүүлж Медиан эмэгтэйчүүдийг зориуд майхантай байлгах ч юм уу эмэгтэйчүүдийг зам дагууд нь байрлуулад тэгээд израилчууд тэр харь үндэстэй эмэгтэйчүүдтэй завхаарч тийм ээ яс бос явдал үйлдэж тэгээд тэр эмэгтэйчүүд нь болохоор бас нөгөө харийн бурхтад өргөсөн шүтэнд өргөсөн тэр тахилын эдээ будаа зоогийг тэр юу израилчуудад өгч тэдэрийг одоо байлж цайлж гин гэсэн нэрэдлэр тийм тахилын шүтэний эдээгээр тэдэрийг хооллож тэдэрийг бузарлахад хүргэсэн байгаа. Тэгээ энэ бүхэн бол эцэс тэр Баламын залмих байсан. Тэгээд израилчууд тэр залмихынд нь авцсан. 이런 모습을 보면 이 거짓 선지자들의 모습이 어떤 모습인가를 우리가 읽어볼 수가 있습니다. Энэ бүхнээс харах юм бол энэ хуурамч багш нарын одоо дүр төрх ямар байдгийм бэ гэдэг ямар шагнад дүр төрхтэй явдаг юм бэ гэдгийг бид мэдчих болох нэ. 자, 발람과 같이 어떻게 보면 속의 욕심을 가지고 숨기고 있는 자들, 겉으로는 아주 하나님의 말씀을 순종하는 것처럼 하지만 실제로는 그들의 마음속에는 때로는 재물을 따라가고 명예를 따라가고 그러면서 하나님의 백성들에게 올무를 놔서 그들로 하여금 하나님의 심판을 받게 하는 자들이라는 뜻이에요. Энэ хуурамч багш нарын тухайд Баламын жишээн дээр гэхэд харахад тэд нэр гаднаа болохоор бурханд дуулууртай бурхны тэр үнний үгийг зааж сургаж явдаг юм шиг тийм дүр эсэгдэг боловч дотроо болохоор тэр шунхай зүрх сэтгэлтэй тэр нэр төр эд баялагт шунсан тийм зүрх сэтгэлтэй тэгээд тэр нь дийлээд Израиль биш бурхны ард түмнийг төөрөгдүүлж тэдэрт юу өрөх бэлдэж тэгээд эцэстээ тэр бурхны ард түмнийг өрхөнд оруулж бурхны шийтгэл ялыг одоо хүртэхэд хүргэдэг байгаамаа. 자, 이 거짓 선지자들의 삶의 자취를 여기 17절에는 이렇게 이야기합니다. Энэ хуурамч багш нарын тэр одоо амьдрал дээр тэр дүр төрх ямар тэр дүр төрхтэй юм бэ гэдгийг 17 дээр өгүүлсэн байна. 이 사람들은 물 없는 샘이라고 그랬어요. Тэд бол усгүй булаг гэсэн. 자, 물 없는 샘은 사람들에게 아무런 희망을 주질 못합니다. Усгүй булаг бол хүмүүст ямар ч тийм найдварыг өгч чадахгүй. 사막을 지나가다가 샘을 하나 발견했는데 거기에 물이 없다고 하면 사람들이 절망할 수밖에 없잖아요. За говь цэлээр явж идэлтийг буллагтаа таарлаа гэж үтэй. Тэр булаг нь усгүй байх юм бол хүмүүс ямар их сэтгэлээр унах болоо. Найдвар тасрах бол. 어찌 보면 이 거짓 선지자들은 그들이 가는 길은 생명의 역사가 없는 어떻게 보면 가짜라는 것을 이렇게 표현한 겁니다. Энэ хуурамч багш нарын явж байгаа тэр зам мөр бол ерөөсөө ямар ч тэр амийн ажил үйлс байхгүй хуурамч амьдрал юм аа гэдгийг энд үгээр өгүүлж байгаамаа. 그래서 어떻게 보면 사람들에게 어떤 생명과 기쁨을 주지 못할 뿐만 아니라 오히려 속이는 인도자다. 그렇게 사도 베드로는 꼽은 거예요. Тэг хүмүүст тэр амьдрал баяр хөөргийг өгөх нь битгийг л харин ч одоо тэд хуурам мэхэлж төөрөгдүүлэхсэд юм аа гэж хэлсэн. 또 그 아래 보니까 또 이렇게 말씀하죠. 광풍에 밀려가는 안개라고 얘기합니다. За цааш нь бас шуурганд тугдах манан бодон юм аа гэсэн байна. 호세아 13장 3절에는 또 이런 말씀이 있어요.
호세아 За 13장 3절에. Хосея номын 13-ийн 3 дээр ингэж хэлсэн байдаг. 자, 이러므로 그들은 아침 구름 같으며 쉬 사라지는 이슬 같으며 타작마당에서 광풍에 날리는 쭉정이 같으며 굴뚝에서 나가는 연기 같으니라. 이런 표현을 호세아가 썼어요. 13-ийн 3 дээр Хосея 13-ийн 3 дээр тэд бол өглөөний манан эрт алга болдог шүүдэр өтөрмөөс хийсдэг будааны салхи гэгэвчээр гарах утаа мэт юм аа гэсэн байна. 어떻게 보면 그들의 존재 자체가 아무런 의미가 없다고 하는 것을 이렇게 표현했다고 볼 수 있습니다. Нэг талаар тэднэрийн одоо оршин байгаа нь бол ямар ч утга учиргүй юм аа гэдгийг ингэж илэрхийлсэн байна. 그래서 물 없는 샘이 사람들에게 아무런 희망이나 도움을 주지 못하고 때로는 절망에 빠지게 하는 그 모습과 같이 그 거짓 선지자들이 가는 길은 바로 그런 길이라. Тэгэхээр усгүй булаг бол хүмүүст ямар ч ихтгэл найдварыг төрүүлж чаддаггүй тэднийг харин ч одоо сэтгэлээр унгаадаг заримдаа бол тэр одоо төөрөгдүүлж байдагтай адилхан юу хуурамч багш нарын бол амьдрал нь зам мөр нь бол яг л ийм байдаг. 또 광풍에 밀려가는 안개라고 그랬습니다. 이 사람들이 가는 길은 За бас тэдний одоо хуурамч багш нарын зам өрийг юутай зөрсөн бэ гэхээр шуурган тогдох манан бодон гэж хэлсэн. 자, 광풍이라고 하는 것은 아주 강한 바람을 얘기하죠. За шуурга гэдэг нь бол маш хүчтэй салхийг хэлж байгаа тийм ээ. 자, 아침에 잠깐 안개가 피었어도 그 광풍이 밀려오면 이 안개는 아무런 힘과 능력이 없기 때문에 그냥 바람이 부는 대로 사라지고 맙니다. Манан бодон гэдэг хичнээн одоо тийм өтгөн байлаач гэсэн хүчтэй салхилах юм бол дорхноо сарниж алга болдог. 자, 이 거짓된 자들의 길이 바로 그거라는 거예요. 아무런 의미가 없는 그런 광풍에 밀려가는 안개 같은 삶을 살아간다라고 표현한 겁니다. Энэ хуурамч багш нарын амьдралч гэсэн яг үүнтэй адилхан манан бодон хэдийгээр өтгөн одоо манан бодон байлаач гэсэн салхи хүчтэйгээр салхилахад л тэр арилж алга болдогтой адилхан тийм л замаар замнаж явдаг хүмүүсээ. 왜 그럴까요? Яагаад тэгдэг юм болоо? 거짓된 자들에게는 참된 진리가 없어요. Яагаад гэвэл хуурамч багш нарт жинхэнэ үнэн гэж байдаггүй. 하나님의 저주를 받은 길이기 때문에 그렇습니다. Тэгээд бас бурхны одоо хараалыг хүртсэн замаар замдаг учраас тийм. 거짓 선자들은 진실하지 않습니다. Хуурамч багш нар бол ерөөсөө үнэн гэж байхгүй. 속이는 자들이기 때문에 그래요. Тэдэр бол хуурам эхлэгчд учраас. 그렇기 때문에 그들은 광풍에 밀려가는 안개와 같은 삶을 살아가는 거예요. Тийм учраас тэдэр шуурган тогдох манан бодан шиг амьдралаар амьдардаг. 그래서 사도 베드로는 그들을 위해서 깜깜한 어둠이 예비되어 있다고 얘기합니다. Тэгээд Петр цааш нь юу хэлсэн гэхээр тэдний төлөө тас харанхуй бэлтгэгдсэн гэж хэлсэн. 자, 이 사람들이 어떻게 보면 사람들을 유혹하는 방법이 여기 기록이 되었습니다. 여기 18절부터 보니까. 목사님, 지금 소리가 좀 이상하게 들려요. 지금 그래요? 예, 지금 괜찮아요. 예, 마이크가 좀. 그러면 이렇게 하면 어떤가요, 지금? 지금 괜찮아요. 예. 여기 이제 18절부터 보면 네. 이 사도 베드로가 말하는 이 거짓 선자들이 미혹하는 그 도구가 있습니다. 사람들을 미혹할 때 어떻게 미혹하는지 18절, 19절에 말씀하고 있어요. За цааш нь 18, 19 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэр хуурамч багш нар хүмүүсийг хуурам эхлэхдээ ямар одоо тий багаж хэрэгсэл ямар одоо арга ашигладаг вэ гэдэг талаар өгүүлсэн байна. 그들은 허탄한 자랑의 말을 내뱉는 사람들입니다. Тэд хоосон ихэрхүү ярьдаг гэсэн байна. 허탄한 자랑의 말은 뭐예요? 진실이 아닌 허황된 말로 자기를 포장해서 사람들을 유혹한다는 거예요.
Тэгээ хоосон ихэрхүү ярина гэдэг энэ юу гэсэн бэ үгүй гэхээр ямар ч үнэн юм байхгүй зүгээр л дэмий хоосон үгээр өөрсдийгөө маш одоо тийм ихэрхэг тийм ээ эрхэмсэг тийм мундаг хүмүүс мэтэр ингэж гойж бодож ярьдаг гэсэн үг. 자, 이런 사람들이 보통 세상에서 이 물건 파는 사람들, 이 물건 파는데 사기를 치는 사람들이 있습니다. 옛날에 시골에 한국에서는 시골에 가서 약장수들이 있었어요. 약장수들. Мгм. 그 За тэгээд 약장수들이 이런 짓을 합니다. мгм. За тэгээд нөгөө одоо ялангуяа ингээ худалдаа наймаа эрхэлдэг хүмүүсийн дунд ийм одоо хоосон ихэрхүү яригчид олон байдаг. Одоо солонгосын хувьд бол дээр үед ийм одоо юуны эмийн наймаачид эм заавдаг хүмүүс бол ингэж их хоосон цэцэн цэлмэг гоё сайхан үгээр одоо ингэж хэтрүүлэгтэй ярьдаг. Тэгээд хүмүүсийг тэгж мэхэлдэг байсан. 그 우리 그 내가 시골에서 강원도 영월 마차에서 목회할 때 그 시골에서 우리 성도들이 두 분이 어 뭐 여기 약장수가 왔다고 하면서 거기 내가 가지 마라고 그랬는데 가가지고 화장지를 하나씩 받아가지고 왔어요. 가장지? 예, 예. 어. 화장지, 화장지. За тэгээд намайг одоо Камгон аймаг гэдэг одоо Солонгосын хамгийн хойд Солонгостой хил залгадаг юу одоо аймаг гэх юм да манайхаар. Тэр аймагт юу үйлчлдэг пастораар үйлчлдэг байхад манай цуглааны хоёр итгэгч би болохоор итгэгч нартай одоо тиймэрхүү одоо үүргийн намайчд гэх юм да тийм хүмүүс дээр ерөөсөө битгий очоорой тэднээс битгий юм хөдөлж авч байгаарай гэж захиж хэлсээр байтал манай хоёр итгэгч очоод үүргийн намайчнаас тийм нэг нойлын цаас гэх юм уу да одоо салфетик тий худалдаад авчихсан байсан. 자, 여기 성도들이 보통 다 나이가 많고 관절이라든지 몸이 안 아픈 사람이 없어요. 다 아프니까. 자, 이 약장수들이 이 할머니들을 속이기 위해서 어떻게 보면 화장지 한 개씩 주는 겁니다. 화장지 하나 주고 때로는 바가지도 하나 주고 때로는 뭐 세 번째 가면 뭐 이렇게 그거보다 조금 나은 거 하나 더 줘요. 이렇게 줘가지고 끊임없이 유혹하면서 자기들의 물건을 홍보하는데 내가 볼 땐 아무것도 아닌데 그 물건을 가져다가 그걸 먹으면 다 병이 낫고 다 오래 살고 때로는 뭐 자기들이 하는 일까지도 형통하게 될 것이라고 그렇게 허황된 말로 사람들을 유혹하는 걸 봤어요. Тэгээд тэр цаас нь одоо ямар учиртай юм бэ гэхээр зүгээр нь одоо бонус олгож одоо хүмүүсийг өөрийнхөө тий жинхэнэ бүтээгдэхүүнээ ингээд зарахын тулд худалдахын тулд эхлээд очихт нь зүгээр л ингээ үнэгүй өгöd. Тэгээ хөдөөний одоо тэр хүмүүс чинь хөөрхөж авч одоо ихэнх нь настай өвөө эмээнэр байдаг. Тэгээд л очиод ингээл одоо хол ойрын хүнээс одоо юм сонсно гэж сураг сонсно гэж манай хөдөөнийхэн ч гэсэн одоо сонирхдаг шүү дээ. Яг тэрүүнтэй адилхан тэр хүн дээр очиод одоо ярихыг нь хэлхийг нь тэгэл бараа таваарыг нь ингээд сонирхоод очдөг. Тэгээ тэр хүмүүсийн сэтгэлийг одоо өөртөө татахын тулд эхлээд ингээд нэг нойлын цаас ингээд өгж байгаа. Дараа нь очихт нь нэг шанаг өгөх ч юм уу одоо 3 дахь очихт нь дахиад нэг өөр юм өгөх гэх мэтэр одоо хүмүүс ингээд өөртөө уруулж ашиглах тэгээд эцэст нь яг өөрийнхөө зарах гэж байгаа тэр бүтээгдэхүүнээ одоо тэр им одоо янз бүрийн им тан тийм ээ ханаас ямар гарал үүсэлтэйг нь мэдэхгүй нэг бодолтой юм ингээл энийг л уух юм бол да хамаг өвчин чинь нэгдгэрнэ ч гэдэг юм уу. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх юм бол да хамаг одоо сайн сайхан зүйл ирэн да зааштай бүр та нарын чинь хувь заяа сайн сайхан болон амьдрал сайжирна гэх мэтчлэн маш гоё үгээр одоо тэр хүмүүсийн тархийг угааж юу төөрөгдүүлж идэг тийм хүмүүс байсан. 자, 여러분들 이런 사람들을 아주 조심해야 됩니다. Бид нар бол үргэлж иймэрхүү хүмүүсээс болгоомжилж байх хэрэгтэй. 자, 이런 사람들에게서 때로는 미혹되지 않는 사람들도 있어요. 이 그리스도에게 행하는 사람들에게서 겨우 피한 자들을 한 거 보니까 이 사람들에게서 미혹받지 않고 겨우 피한 사람들이 있어요. За бас эндээс харахад төөрөгдөл дунд явагчдаас арай ядан мултарсан хүмүүсийг гэж юм тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө
бүр ч одоо тэр ярианд нь автаа төөрөгдчихүүлгүйгээр тэндээс арай одоо мултарсан хүмүүс бас байдаг байна. 자, 그런데 이 교피한 사람을 음란으로서 육체의 정욕 중에서 또 유혹을 합니다. Гэхдээ тэр арай ядан мултарсан хүмүүсийг яадаг вэ гэхээр мах бодынх нь хүсэл тачаалаар үддэгөө гэж байна. Тэгээ тэр нэг хуурамч ярианаас нь арай хэд одоо мултраад за энэ хүн бол өстой худлаа ярьж гин гэд арай ядан мултарч гарч ирсэн хүмүүсийг мах бодынх нь хүсэл тачаалаар дахиад уруу татдаг гэж байна. 자신들의 허황된 말에 미혹되지 않으니까 이 사람들은 포기하지 않고 또 다른 방법으로 성도들을 유혹한다는 거예요. За тэр нөгөө хуурамч багш нар яад вэхээр эхлээд л өөрсдийнхөө тэр хоосон ихэрхүү яриагаар хүм итгэгчдийг ингээд уруу татдаг. За тэрэнд нь бүр шууд автдаг хүмүүс байна. Зарим нь болохоор бас ч гэж шууд автчихгүй ингээд тэр төрөлд дондаас арай хэдэн мултарч гарч чаддаг ч гэсэн тэднийг махбодынх нь хүсэл тачаалаар дахиад одоо уруу татдаг. Ерөөсө тэднийг ингээд юу орхитдоггүй бууж өгдөг араас нь бол ингээд зуулттай хിവэрээ ингээд дагаж байдгаа гэсэн. 결과적으로 거짓된 자들은 포기하지 않는 자들이 그들의 삶의 모습이라는 것도 우리가 여기에서 볼 수 있습니다. Тэгэхээр эндээс харахад ч гэсэн энэ хуурамч багш нар бол одоо тэр хүмүүсийг ерөөсөө ингээд тавьж явуулдаггүй байх нь шүү дээ, бууж өгдөггүй. Араас нь бол ингээд зууралдаж байдаг. ерөөсөө салахгүй зууралдаж байдаг гэсэн. 허탈한 자랑의 말에 넘어가지 않으니까 이제는 음란으로 육체의 정욕으로 사람들을 유혹하는 거예요. Тэгэд эхлээд бол хоосон ихэрхүү яриагаар тий гоё сайхан үгээр хүмүүсийг ингэж татаж одоо төөрөгдүүлдэг. За тэрэнд нь автахгүй байгаа хүмүүсийг болохоор махбодынх нь хүсэл тачаалаар өөрөө татаж заавал одоо ургуулахыг хичээдэг. 어떻게 유혹을 하느냐면 저도 옛날에 들어봤는데 자기가 말하는 것이 먹혀 들어가지 않으니까 우리가 다 잠깐 살다 가는 건데 즐겁게 살자고 하는 거 아니냐. 즐겁게. 때로는 이게 그 맛있는 것도 먹고 즐겁게 살고 기쁘게 살자고 하는 게 아니냐 하면서 그렇게 슬금슬금 유혹하는 말을 내가 들어본 적이 있어요. 옛날에. Тэг яг яаж одоо уруу татдаг гэдгийг нь нарийн сайн мэдэхгүй ч гэсэн одоо пастор сонссноор бол эхлээд бол их гоё сайхан яриагаар уруу татна. За тэгээд тэр ярианд нь автах хүмүүс байна, автахгүй хүмүүс байна. За автахгүй хүмүүсийг нь болохоор яадаг вэ гэхээр одоо за энэ ч худлаа яриад байна да гэд текстүүлээд байна да гэж одоо эргэлзсэн тийм хүмүүсийг нь болохоор за та нар итгэнүү байна уу өөртөө мэд тэгэл нэг л олдох амьдрал штэ хүний амьдрал чинь ганцхан л олдно энэ амьдралдаа тэгээд жаргаж амьдрахгүй юм бол ямар хэрэг байна гэх мэтчлэн амьд байгаа дээрээ эдлхийг эдэлж одоо үзхийг үзэж амьдрах хэрэгтэй гэх мэтчлэн одоо тэр махбодынх нь тэр хүсэл тачаал махбодынх нь тэр хэрэгцээгээр дамжуулж ингэж уруу татдаг. 19절에 보니까 이 사람들이 그들에게 자유를 준다고 사람들을 속입니다. За цааш нь 19-р эшлэгийг харах юм бол тэдэнд эрх чөлөөг амладаг гэж байна. Эрх та нарыг эрх чөлөөтэй болгоно гэж бас хуурам эхэлдэг байна. 자, 자유라고 하는 것은 뭐냐면 초대교회 그 영주주의 이단 사상을 가진 자들이 그 이단 사상을 가진 사람들이 두 가지로 나누어졌다고 그래요. 금욕주의자여 또 쾌락주의자로 이렇게 나누어져 있었습니다. За энэ эрх чөлөө гэдэг нь юу вэ гэхээр одоо анхны ихэнх үеийн чуулганы үед гарч ирсэн хамгийн том одоо нөлөө бүхий гаж урсгал бол гностик үзэлтнүүд, гностицизм гэж байгаа тийм ээ. Тэгээд гностик үзэлтнүүд болохоор ингэж хоёр одоо фракц гэх юм уу да хуваагдсан байгаа. Нэг нь болохоор одоо бацаг юу гэдэг үлээ тэдэр чинь даянч үзэлтнүүд нөгөөх нь болохоор комик дуу ханаа нөгөө 쾌락주 이게 쾌락 одоо зугаа цэнгэл хөөцөлдөгчд
гэсэн ийм хоёр туйлд одоо юу фракцид хуваагдсан. 그 영주주의라고 하는 것은 이 그노시즘은 이원론 사상인데 영과 사람을 영과 육으로 보는 겁니다. 그래서 영은 거룩하지만 육체는 악하다. 그런 사상을 가지고 있는 자들이에요. 그러다 보니까 이 사람들 가운데서도 영을 어찌 보면 거룩하니까 그 중심으로 살아가는 사람은 어떻게 보면 수도사처럼 금욕주의 생활을 했고 또 육체는 악하다 생각하면서 이 육체에 대해서 악하니까 이것은 마음껏 즐기고 또 이것을 가지고서 자유를 누리자 하면서 어떻게 보면 뭐라 그럴까 에피쿠레스 학파인데 그 사람들은 쾌락주의로 기울어졌던 거예요. 그런데 여기 자유를 준다고 하는 사람들은 교회 안에 들어와서 이 쾌락주의에 빠져들어간 사람들이 이 교회에 들어와서 육체를 더럽히는 것이 참된 자유라고 속였던 겁니다. 음. 그 이제 첫 번째 그 금육주의자들에 대해서 설명을 다시 한번 말씀해 주실래요? 금욕주의자들은 네. 쉽게 얘기해서 영은 거룩하다 생각해서 어찌 음. 보면 세상과 단절하고 아, 그러는 네네. 세상과 단절하면서 자기의 경건 생활에 힘을 썼던 사람들이 쉽게 얘기해서 금욕주의자들이에요. 그러나 이 네. 사람들은 단점은 뭐냐면 하나님이 자기에게 맡긴 사명을 감당하지 않는 거예요. 모든 육체를 음. 가지고 생각하는 사람, 또 물질을 가지고 있는 사람들을 악하고 더럽다라고 여기기 때문에 이 음. 사람들이 잘못된 그 사상으로 말미암아서 자기의 사명을 감당하지 못했어요. 이 금욕주의자. Мгм. За тэгээд нэг нь болохоор даяанч үзэлтнүүд нөгөөх нь болохоор зугаацсан гэл хөдөлтөгчд гэсэн байгаа тий таашаалыг хөдөлтөгчд. За тэгээд энэ хоёр одоо ингээ хэсэгт хуваагдсан байгаа тэр гностик үзэл гэдэг маань гаж урсгал маань. За тэгээд энэ гаж урс юу гностик үзлийн одоо гол үзэл санаа нь бол одоо хоёр туйлд дуалист үзэл байгаа. Тэгээд энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө махад сүнс хоёрыг тус туссан салгаад сүнс бол оо туйлын ариун махад бол туйлын бузар гэсэн ийм хоёр ерөөсөө туйлд ингээд туйлаар ингэж бүх зүйлийг ингэж үздэг. За тэгээд энэ дотроо энэ маань болохоор даяанч үзэл мөн одоо юу жаргал цэнгэл үзэлтөх үзэл тийм ээ энэ хоёрт ингээ хуваагдсан. За тэгээд даяанч үзэлтнүүд нь болохоор энэ сүнс бол маш ариун зүйл. Тэгэхээр энэ сүнсийг бол үргэлж юм хамгаалж тэ ариунаар нь байлгах ёстой гэж үзээд тэгээд энэ ертөнцийн амьдралаас ерөөсө тасарсан. Тэгэл одоо хол ууланд очдөг ч юм уу, агууд очдөг ч юм уу тийм ээ. Тэгээд ингээ даяанчлаад суучдаг. Тэгээд ерөөсөө энэ нийгмийн амьдрал ерөөсөө оролцдоггүй хүн амьтантай ингээд дунд нь орж холилддоггүй. Тэгээд ингээд сүнс бясалгал хийгээд ч юм уу ингээд суучдаг. Тэгээ эдгээрийн одоо сул тал нь юу вэ гэхээр хэдийгээр одоо сүнсээ цэвэр байлгана гэдэг ариун бэлээ сахина гэдэг үднээс одоо зөв юм шиг боловч бурхан бас биднэрт өгсөн үүрэг даалгавар гэж байгаа шүү дээ. Энэ дэлхийн тийм ээ гэрэл давс болж энэ хүмүүсийг өөрчлөх, энэ дэлхийг өөрчлөх тийм ээ бурханы хаанчлалыг байгуулахын тэр үүрэг даалгавраасаа одоо нятсан хүмүүс гэж ойлгож байна. Ерөөсөө бурхны өгсөн тэр үүрэг даалгаврыг одоо хайсан. Гэтэл нөгөө талд болохоор нөгөө зугаал цэнгэлээ тэ таашаалыг одоо эрэлхийлэгч тэр хэсэг нь болохоор энэ махан бие бол ерөөсө угаасаа бузар адгийн бузар юм чинь энэ махан биеийг ингээ гаргуунд нь хаяж энэ махан биеэр юу ч ямар ч бузар юм хийж болно энэ махан биеийн айг бол одоо ингээ гаргуунд нь хаях маягаар одоо эпикурийн одоо сургаалыг дагдаг хүмүүсээ гэсэн үг. Тэгээд тэр махан биеэр одоо садар самууныг үлднэ, хулгай хийнэ, худлаа ярина. Тэр бол ерөөсөө ямар ч хамаагүй. Угаасаа махан бие бол бурханд ингээд хамааралгүй бузар зүйл учраас гэсэн юм одоо сургаалт итгэж үнэрч байна. 자, 저들의 자유는 진정한 자유를 깨닫지를 못한 그런 자유죠. Тэгэхээр одоо энэ хоёр дахь буюу одоо энэ таашаалыг одоо эрэлхийлэгч эдийн одоо нэг ясандаа энэ махан биеийг бол одоо эрхчлөө олгож тэр юу ч хийж болно гэсэн энэ эрхчлөө нь бол хуурамч эрхчлөө байна. 만약에 저들의 유혹에 넘어가면 그들의 종이 되고 맙니다.
Тэрвээ тэдний тэр уруу татлаханд нь автчих юм бол шууд л тэдний боол болно. 결과적으로 그들처럼 멸망을 당할 수밖에 없어요. Тэгээ эцэстээ тэд нартай хамт сүүрэхэд хүрнэ. 하나님이 원하시는 삶에서 멀어졌기 때문에 하나님의 징계가 오고 또 심판을 받게 되는 겁니다. Бурхны хүсдэг, Бурхны таалдаг амьдралаас нэгэнт салж хөндөрөх учраас Бурхны шийтгэлийг авч эцэстээ сүрэхэд хүрнэ. 그래서 19절 중반절에 자신들은 멸망의 종들이다. 이렇게 거짓 선지자들은 멸망의 종들이라고 사도 바오드로가 얘기를 했던 겁니다. Тэгэд Петр хэлсэн байгаа тийм ээ. Тэд нэр өөрсдөө бол ялцралын боол юм аа гэж хэлсэн байна. 19-д. 20절에 보면 만일 그들이 우리 주 되신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얽매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리라 이렇게 말씀했어요. За 20 дугаар эшлэл дээр хэрв эзэн ба аврагч болох Есүс Христийг мэдсэн мэдлэгээр ертөнцийн бусрамгаас мултарсан хүмүүс тэдгээрээр дахин өргөдүүлэн дийлдвэл тэдний хувьд сүүлчийн байдал нь эхнийхээсээ бүр дордох болно гэсэн. 자, 어떻게 표현하냐면 이 거짓된 자들이 어떻게 보면 교회 안에 들어왔기 때문에 그 사람들이 과거에 옛사람으로 살던 모습에서 회개하고 교회 안에 들어온 거예요. 근데 교회 안에 들어와서 또 과거의 옛사람의 모습처럼 죄를 지니까 결과적으로 하나님은 이들을 자신들의 과거보다도 더 심하게 하나님이 저들을 심판할 것을 얘기한 겁니다. За энэ хуурамч багш нар чинь болохоор одоо энэ чуулганы гадна биш энэ чуулганы дотор байгаад байгаа шүү дээ тий. Чуулганы дотор байгаа. Тэгээд тэр чуулган дотроос итгэгчдийг ингээд төөрөлдүүлээд байгаа. Тэгэхээр энэ чуулган дотор байна гэдэг чинь тэр хуурамч багш нар урд нь одоо Есүс Христийг мэдгүй байсан үе тэдэнд байгаа. Тэ итгэгч биш байсан үе. Тэгээд Есүс Христийг таньж мэдээд тэр мэдлэгээрээ одоо энэ чуулганы итгэгч болоод чуулган дотор ороод ирчихсэн байна. Гэтэл чуулган дотор орж ирсэн хойноо тэд нар хуурамч сургаал заагаад хуурамч зүйлд итгээд явж гинэ гэдэг чинь тэр өргөтүүлээд тэр дийлдчихсэн байна гэсэн үг шүү дээ. Өөрсдөө тэр хуурамч багснаар. Тийм учраас тэдний хувьд сүүлчийн байдал нь өөрөөр хэлбэл тэд нар Христийг мэдэж ирчээд тэр мэдлэгээсээ дахиад одоо гажаад өөр одоо буруу сургаалд ингээд автчихсан байгаа учраас энэ сүүлчийн байдал нь эхнийхээсээ дордог болно. Өөрөөр хэлбэл эхнийх гэдэг нь болохоор Христийг огт мэдэхгүй байсан тэр үе бол угаасаа Бурханы хараалд ор байсан тий. Гэтэл Христийг мэдээд чуулган дотор орж ирээ тэр хараалаас чөлөөлөгдсөн байж л дахиад тэд нэр ингээ хуурамч сургаалд автаад эргээд бусад хүмүүст ч гэсэн урагтаад ингэж явж байгаа нь бол тэр сүүлчийн байдал нь бол эхнийхээсээ доордох шалтгаан болж байна. 여기 21절에 보니까 차라리 이 거짓 선지자들이 의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 저들에게 나을 뻔했다라고 얘기합니다. Тэгээ 21 дээр бүр ингээд тодруулаад хэлсэн байна тий. Учир нь зөвхт байдлын замыг мэдсэн атлаа. Өөрсдөд нь нөгөгцсөн ариун туршилтуудаас нүүр буруулан эргэснээс энэ замыг мэдээгүй байсан нь тэдэнд дээр байхаас юм аа гэж. 차라리 과거 옛사람으로서 거짓된 사람으로 살았다고 하면 그때 심판을 받았다고 하면 심판의 경중이 그렇게 크지 않았을 건데 오히려 교회 안에 들어와서 성도를 속이고 더 큰 죄를 지었다 보니까 이들이 더 큰 심판을 받게 되었다고 하는 의미입니다. Тэгэхээр тэдэр одоо чуулганд орж ирээгүй байхдаа өөрөөр хэлбэл итгэгч биш байхдаа ингээд бусдыг хуурам мэхлээд явж исэн бол одоо тэр үед мэдээж бас тэр хуурч мэхэлснийхээ төлөө Бурханаас шийтгэл авах л байсан баг тийм ээ. Тэгвэл тэр үед одоо шийтгүүлэх байсан тэр шийтгэл нь чуулганд орж ирээд бусад итгэгчдийг төөрөгдүүлээд хуурам мэхэлж байгаагийнхаа төлөө амсах шийтгэлээс нь хавьгүй хөнгөн байх байсан юм аа гэж хэлж. 이와 비슷한 말씀이 있죠. 예수님이 가룟 유다에게 가룟 유다의 모습에 대해서 뭐라고 표현하냐면
저는 차라리 나지 않았으면 저에게 좋을 뻔하였느니라. 그렇게 말씀을 했어요. За үүндээ төстэй одоо Есүсийн хэлсэн үг байдаг. Тэгээ Искариотын Юдасын талаар хэлсэн байгаа. Тэгээ Искариотын Юдасыг Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэвэл тэр одоо төрөөгүй байсан бол дээр байх юм аа гэж хэлсэн. 거짓 선지자가 결과적으로 그들이 멸망을 받고 심판을 받는 것이 그들에게 주어진 미래, 어찌 보면 가중된 심판이 저들의 미래라고 하는 것을 이렇게 베드로는 이야기한 겁니다. Тэгэхээр тэр хуурамч багш нарт одоо оногдох шийтгэл бол маш хүнд байх юм аа. Тэд нэр итгэж биш байхдаа одоо хуурч мэхэлснийхээ төлөө шийтгүүлэх байсан бол тэр шийтгэл нь одоогийн тэр шийтгэлээс итгэж болсныхоо дараа хуурч мэхэлснийхэн төлөө оногдож байгаа шийтгэлээс хамгүй хөнгөн байх байсан. Гэтэл тэд нэр одоо бол тэдэнд оногдох шийтгэл нь бол маш хүнд шийтгэл оногдно гэдгийг Петр сануулж ирсэн байна. 결과적으로 22절에 보니까 사도 베드로는 속담을 들어서 이야기를 합니다. 개가 그 토하였던 곳에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다라는 말이 그들에게 응하였도다 얘기합니다. За тэгээ 22 дугаар эшлэл дээр нь болохоор Петр юу сургаалт биш юу зөөр үгээр зөөрлөж хэлсэн байгаа. Тэдний хувьд нохой бөөлжсөд долоодог, угаасан гахаа шаварт буцаж хөлбөрдгөө хэмээх үнэн сургаалт үгээр болсон ажээ гэсэн. 어찌 보면 본래대로 돌아갔다는 뜻입니다. 저주의 자식으로. Нэг ясандаа тэд нэр яг л одоо хуучин төрх рүүгээ буцсан. Хуучин дүр төрхөндөө эргээд орсон. Тэр нөгөө хараалтын хүүхдүүд байсан. Тэр дүр төрх рүүгээ одоо эргэж буцсан гэсэн үг. 한번 토했으면 개가 그것을 다시 먹으면 안 되는데 그 토한 것을 다시 먹거나 또 돼지가 깨끗하게 씻어줬는데 다시 돼지 구덩이에 들어가가지고 자기 외를 더럽히는 그런 행동은 어떻게 보면 이 거짓 선지자들이 자들의 어떻게 보면 교회 안에 와서 조금 일시적으로 달라진 모습을 보였지만 과거 옛사람의 모습, 사단에게 붙들렸던 불의한 모습으로 다시 돌아갔다라고 하는 뜻이에요. Нохоо одоо нэгэнт бөөлжсөн бол тэр бөөлжсөн тэгэл хаяад явах ёстой байтал тэр бөөлсөд эргээд долоодог шиг. За угаасан гахаа тий цэвэрхэн болгоод угаагаад өгж яхад гахаа буцаад тэр шаварт очоод хөлбөрдөхтэй адилхан гэж байна. Тэгэхээр энэ болохоор тэр хуурамч багш нар болохоор чуулганд орж ирээд хэсэгхэн зур одоо хэсэгхэн хугацаанд одоо юу итгэж болсон юм шиг цэвэр ариун болсон юм шиг тийм дүр төрхийг үзүүлсэн боловч яг үндсэндээ бол тэд нар хуучин хүнээсээ салаагүй тэр сатааны боол байсан тэр хараалын хүүхэд байсан тэр дүр төрхөөсөө ерөөсө бүр мөсөн салж ангижирч чадаагүй хэсэг зурл нэг гой сайхан цэвэрхэн юм шиг итгэж юм шиг харагдсан боловч тэдний яг үнэн мөн чанар нь бол хуучин хүн хэвээрэл тэр дүр төрхтэйгөө хэвээрэл байсан байна гэдгийг харуулж байгаа. Тэгээд нэгэн тал одоо тэр хуучин дүр төрх нь хараалын хүүхдүүд байсан юм чинь тэр хараалаа хүртэж хүн сэтгэлийг одоо эдэлж сүрэх болно гэдгийг ингэж 결국 이렇게 거짓된 자들의 미래는 멸망의 자식으로서 결국에는 그들이 영원한 지옥에 들어가게 될 것을 이렇게 베드로는 그들의 미래에 대해서 마지막으로 선포한 겁니다. Эцэстээ тэр хуурамч хүмүүс, хуурамч багш нарын тавилан болвол тэд нар тэргүй сүрлийн хүүхдүүд учраас эцсийн хувь тавилан нь бол сүрэл байх болно гэдгийг Петр хэлсэн байна. 여기 이렇게 좀 잠깐 하고요. 아까 그 풀석을 안 불렀네. 가만히 보니까. Хата ажилтай байгаа тул нөхий цэнийг дуусгаад байгаль нэмий түрүү 시기는데 지금 네. 바빠서 나중에 보충을 하겠답니다. 네, 네. 우리 여기 3장 1절로 2절에 사도 베드로가 베드로 후서를 보낸 목적이 무엇인가에 대해서 말씀하고 있습니다. За хичээлээ өргөлжлүүлье. 3-ын 1-2 дугаар бүлэг 1-2 дугаар эшлэл дээр энэ загтлыг бичих болсон шалтгааныхаа талаар тайлбарласан байна.
자, 사랑하는 자들아, 내가 이제 이 둘째 편지를 너희에게 쓰노니 이 두 편지로 너희의 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하여 그 거룩한 선지자들의 예언한 말씀과 주 대신 구주께서 너희의 사도들로 말미암아 명하신 것을 기억하게 하려 하노라. 이렇게 말씀하고 있습니다. Хайртууд минь эдүгээ би хоёр дахь цагтлаа та нарт бичиж байна. Тэдгээрийн дотор би сануулгаар та нарын чин сэтгэлийн бодол санааг сэргээж байгаа нь ариун иш үзүүлэгчдээр урдаас хэлүүлсэн үгс ба танай элч нараар уламжлагдсан эзэн ба аврагчийн тушаалыг та нарт сануулахын тулд юм аа. 자, 이 소아시아에 있는 성도들이 지금 고난 중에 있는데 그들에게 진실한 마음을 다시 생각나게 하기 위해서 이 편지를 보냈다고 얘기합니다. За тэгэхээр энэ Бага Азийн чуулганы итгэгч нар болохоор одоо энэ үед маш их хавчлага донд зовлон донд байсан. Тэгээ тэднэрт чин сэтгэлийн бодол санааг нь сэргээхийн тулд эдгээр загтлуудыг бичсэн гэж байна. 자, 그들에게 진실한 마음을 생각나게 하는 것은 뭐냐면 사도와 어떻게 보면 사도의 제자들을 통해서 배운 바른 진리의 말씀을 가르쳐 주는 거예요. Баруун жилийн 바른 진리. баруун жилийн. Тэгэхээр энэ чин сэтгэлийн бодол санаа гэдэг энэ санааг сэргээхийн тулд энэ загтлыг бичсэн гэдэг нь болохоор тэр элч нараар дамжуулан тэр итгэгч нарт Бага Азийн итгэгч нарт тунхагсан зөв үнний үгсийг хэлж байгаамаа. 그래서 거룩한 선지자들이 예언한 말씀과 주 대신 구주께서 너희의 사도들로 말미암아 명하신 것을 기억하게 하려 하노라라고 말씀한 거예요. 그래서 За хоёрдугаар ишлэл дээр нь тодорхой хэлсэн байна тийм ээ. Ариун иш үзүүлэгчдээр урдаас хэлүүлсэн үгс ба танай элч нараар уламжлагдсан эзэн ба аврагчийн тушаалыг та нарт сануулахын тулд юм аа. 그러니까 베드로 후서를 보낸 중요한 목적은 그들로 하여금 과거부터 사도들과 제자들을 통해서 배운 바른 진리의 말씀으로 자신을 바로 세우고 이제 자기에게 주어진 사명을 감당하라고 이 복음 증거하는 사명, 때로는 진리를 세워나가는 사명을 끝까지 감당하라고 편지를 보냈다고 이렇게 말하고 있는 겁니다. За тэгэхээр бүр эртнээс тэр ариун иш үзүүлэгчд болон мөн элч нараар дамжин эзэн аврагчийн тушаалал та нарт ирсэн. Тэгээ тэрийг та нарт сануулахын тулд энэ 2-р Петр загтлыг бичсэн юм аа гэж байна тий. Тэгэхээр нэг ёсондоо тэр үнний үгийг зөв үннээр өөрсдийгөө босгон байгуул бас тэр зөв үнний үгийг бусдад дамжуулж бусдыг босгон байгуулах энэ үүрэгт ажиллаа гүйцэтгэе гэж сануулахын тулд энэ загтлыг бичсэн байна. 자, 여기 3절부터는 7절까지 사도 베드로가 이 거짓 선지자들의 모습을 다시 한번 반복해서 교훈합니다. За цааш нь 3-аас 7 дугаар ишлэл хүртэл болохоор нөгөө хуурамч багш нарын дүр төрхийн талаар тэгээ шинж тэмдгийн талаар дахин сануулж бичсэн байна. 또 이 마지막 때 이 거짓 선지자들이 어떻게 사람들을 미혹하게 될지 그들의 모습에 대해서 다시 한번 이야기를 해요. За мөн энэ эцсийн цаг үед тийм ээ энэ эцсийн өдрүүдэд тэр хуурамч багш нар итгэгчдийг болон хүмүүсийг хэрхэн яаж уруу татаж залилж мэхлэх вэ гэдэг талаар бас сануулж ирсэн байна. 자, 말세의 거짓 선지자들은 교회 안에 들어와서 조롱을 한다고 그랬습니다. 조롱. За 3 дахь ишлэгийг харах юм бол тэрхүү эцсийн өдрүүдэд илэглэн тохуурах хагсад байх болно. Хүсэл тачаалаа даган илэглэн тохуурсаар ирэх болно. Тэд илэглэн тохуурах нь гэсэн. 뭘 가지고 조롱하느냐면 자기의 정욕을 따라 행하며 조롱한다고 그랬어요. хүсэл тачаалаа даган илэглэн тохуурхнаа. 이게 무슨 말이냐면 자신이 가지고 있는 잘못된 어떤 생각들 또 잘못된 삶의 자취 아까 얘기한 음란하는 방탕한 또 낮에 연락하는 그런 모습들이 있는데 그것을 가지고 오히려 그것이 진실이고 정당하다고 다른 사람들에게 그대로 따르지 않는 사람들을 비웃고 조롱한다는 얘기예요. За тэгэхээр энэ юу
хүсэл тачаалаа дагна гэдг нь болохоор түрүүн хоёрдугаар бүлэг дээр гарсан байгаа тэр өөрсдийнхөө тэр буруу бодол санаа ч юм уу эсвэл тэр амьдралын буруу зуршлууд тийм ээ одоо тэр садар самуун завхаа зайдан за тэгээд өдрөөр жаргаж сэнгэх гэх мэтчлэн тэр одоо амьдралын буруу хэм маяг энэ бүхнийгээ зөв одоо үнэн гэж юу хүмүүст зааж сургаж тэгээд одоо яг үнэн зөвөөр явж байгаа хүмүүсийг болохоор илэглэн тохирхнаа. 그 당시에 조롱당하는 그 성도들은 어떤 성도들이라면 이 고난 중에도 주님의 강림하신다는 약속을 기다리고 어떻게 보면 그 고난 중에도 자기를 지키는 자들입니다. Тэгэхээр тэдний тэр доогийн одоо байна болох хүмүүс нь хин юм бэ гэхээр одоо яг үнэн зөвөөр явж байгаа итгэгч нар тийм ээ эзний дахин ирэлтийг хүлээж байгаа итгэлээ сахин хамгаалж амьдарч байгаа тэр итгэгч нар бол тэдний элэг доог болох юм аа. 어찌 보면 주의 재림을 기다리는 자들을 조롱하면서 어, 어떻게 보면 강림하신다는 약속이 어디 있냐? 주의 재림이 뭐 절대로 오지 않는다. 어찌 보면 어리석은 자라고 주의 재림을 기다리는 사람들을 이렇게 조롱할 것을 이야기하는 겁니다. Эзний дахин ирэлтийг хүлээж байгаа итгэгч нарыг тэр зөв явж байгаа итгэгч нарыг түүний эрх амлалт нь хаана байгаа юм бэ? Эцэг өвдөг үндснээс хойш бүх юмс бүтээлийн ихэнд байсан шиг хэвээрээ байна шүү дээ хэмээн доог тоху хийх болно гэж байна. 자, 어떻게 보면 이 거짓 선지자들의 주소는 땅이고 세상이고 물질이기 때문에 그들은 철저히 육체 중심으로 판단해서 이렇게 예수 믿는 사람들이 하늘에 속한 마음 또 주님을 기다리는 마음을 깨닫질 못해서 이렇게 비방하고 조롱할 것을 이야기를 하는 거예요. Тэгэхээр энэ хуурамч багш нар болохоор тэдний харьяал нь бол энэ газар, энэ ертөнц, энэ материалын ертөнц учраас тэд нар махбодынхоо дагуу явдаг. Харин жинхэнэ зөв итгэгчдийн харьяал нь болохоор тэнгэрт байдаг. Тэдний хүсэн хүлээж идэг зүйл нь эзний дахин амьлалт байгаа. Тэгвэл тэр газрын харьяат тэр хуурамч багш нар болохоор тэр тэнгэрийн харьяат жинхэнэ итгэгч нарыг инхүү илэглэн дооглох болно гэж байна. 자, 저들이 여기 4절 말씀에 보니까 주의 재림을 기다리는 성도들을 조롱할 때 어떻게 하냐면 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐? 조상들이 잔 후로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다 하면서 조롱한다는 얘기예요. Дөрөвдүгээр эшлэлдэр тэд нар яг яаж одоо доог тохуу хийх юм бэ гэдгийг тодорхой хэлсэн байгаа тийм ээ. Эзэн дахин ирнэ гэсэн тэр амлалт нь хаана байгаа юм бэ? Хизээ биелэгт юм бэ? Энэ эцэг өвгдийг нойрсноос хойш энэ дэлхий анх бүтээгдсэн тэр хүрэл байгаа шүү дээ хэмээн элэг доог хийх болно. 어떻게 보면 그들이 성도들에게 참 어떤 논리적으로 성도들에게 너희들이 말하는 것은 허황되고 불가능한 일이라고 이야기를 하는 겁니다. Тэгээ логик талаас болвол эдгэрийн зөвч юм шиг тийм ээ. Та нарын тэр итгээд байгаа юм чинь одоо болохгүй байх шүү дээ. Тэгэхээр та нарыг одоо худлаа байж таарлаа гэж жинхэнэ одоо зөв итгэгчдийг дооглон тохиурхна. 주님이 강림하신다고 분명히 말씀했지요. Эзэн бол дахин ирнэ гэдгийг маш тодорхой хэлсэн тийм үү? 자, 예수님이 너희가 본 그대로 예수님이 다시 오실 것이라고 마태복음에서 말씀했습니다. 천사가. Матай номын төгсгөлд ч гэсэн тэр юу лээ? Тэнгэр элч бас тодорхой хэлсэн байгаа тийм. Энэ Есүс та нарын одоо яг харсанчлан тийхүү буцаж ирнэ гэж хэлсэн. 거짓 선지자들은 그것을 깨닫지를 못하는 거예요. Харин энэ хуурамч багш нар болохоор хуурамч иш үзүүлэгчид болохоор үнийг ерөөсөө ойлгохгүй байсан. 어떻게 보면 이 거짓자들은 자신들이 말하는 것이 정당하다고 하지만 그러나 그들의 말은 거짓입니다. Хуурамч багш нарын хувьд болохоор тэд нар өөрсдийнхөө ярьж байгаа зааж сургаж байгаа зүйлээ
одоо зөв зохистой гэж ярьж байгаа боловч үнийг хэрэгтэй бол тэр нь худал хуурмаг юм аа. 자, 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다. 어떻게 보면 세상이 창조된 이로부터 뭐 지금까지 뭐 그냥 있다. 그게 아니죠. 중간에 노아의 홍수로 말미암아서 세상이 한번 바뀌었지요. За тэд нар хэлсэн байгаа эцэг өвгдийг унтснаас хойш бүх юмс бүтээлийн эхнээс байсан шигээ хിവэрэ байна шүү дээ гэж хэлсэн. Гэтэл тийм биш юм уу? Анх эхнээсээ байсан шигээ бүтээлийн эхнээс байсан шигээ хിവэрэ байна гэдэг бол бас л худлаа ярьж байна. Яагаад гэвэл дунд нь Ноагийн үер болж Ноагийн үерээр маш олон зүйл өөрчлөгдсөн байгаа тийм ээ. 자, 예수님이 재림하신다고 하는 이 사실은 허황된 말이나 지어낸 말이 아닙니다. Тэгэхээр Есүс дахин ирэх болоо гэдэг энэ үг бол дэмий хоосон амлалт юм уу? Альсгүй бол хэн нэгний зохиосон үлгэр биш юм аа. 자, 그래서 여기 베드로는 여기 그 5절에 이렇게 하죠. 이는 하늘이 예측부터 있는 것과 땅이 물속에서 나와 물로 성립된 것도 하나님의 말씀으로 된 것을 그들이 일부러 잊으려 함이로다 라고 이렇게 얘기합니다. За цааш нь 5 дугаар ишлэл дээр Петр хэлсэн байна. Бурхны үгээр тэнгэр нь үүнээрт оршин тогтносон бөгөөд газар нь уснаас гараад усаар хэлбэрчсэн болохыг тэд санаатаагаар үл ойшоодог. 보면 노아의 홍수로 인해 가지고 세상은 물의 넘침으로 멸망을 당했죠, 한번. Тэгэхээр Ноагийн үерээс болоод энэ газар дэлхий нэг удаа усанд бүрэн живсэн, тийм ээ? 그렇지만 하나님이 그 7절에 있는 말씀처럼 하늘과 땅의 그 동일한 말씀으로 이제는 불사르기 위하여 보호하신 바 되어 경건하지 아니하는 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이니라 라고 이렇게 반문하는 거예요. За тэгээд энэ эсрэг Петр бас 7 дугаар ишлэлээр нь хэлсэн байна. Харин өнөөгийн тэнгэр ба газар нь түүний үгээр байгаа бөгөөд галт зориулагдсан оршиж улмаар шүүлтийн өдөр ба итгэл сүсэггүй хүмүүсийн сүрлийн төлөө хадгалагдаж байгаа юм аа. 어떻게 보면 만물이 다 하나님의 말씀대로 창조되었어요. За 그것처럼 тэгэхээр 그것처럼 주의 재림 또한 하나님 말씀대로 될 것이라고 증거한 겁니다. нэг гэсэндээ тэнгэр ба газар энэ дэлхий дээр байгаа энэ ертөнцид байгаа бүх юмс Бурхны үгээр бүтээгдсэн байгаа. Яг түүнтэй адилхан Есүс Христийн дахин ирэлтэн ч гэсэн яг Бурхны үгэнд хэлснээр болно гэж байна. 여기 동일한 불사람을 얻기 위해서 보호하심을 받았다라고 하는 이 보호라고 하는 의미는 뭐냐면 하나님이 마지막 때 한꺼번에 심판하기 위해서 그들의 죄악된 모습을 하나님이 지금 기다리고 계신다고 하는 것을 말씀하고 있는 거예요. 그들의 무슨 모습은? 어찌 보면 그들이 지금 거짓된 자들의 그런 거짓된 모습, 죄악된 모습을 지금 심판하지 않고 내버려 두시는 것은 마지막 때 하나님이 한꺼번에 저들을 심판하기 위해서 어찌 보면 기다리고 계신다고 하는 의미로서 보호하심을 얻었다. 보호하신 바 되었다라고 이렇게 표현한 겁니다. 실제 7 дугаар эшлэлээр тэр нөгөө хадгалагдаж байна гэсэн тийм ээ. Тэгээд энэ тэнгэр газар бол эзний үгээр байгаа. Тэгээд бас галт зориулагдсан оршиж байгаа. Мөн сүрлийн төлөө хадгалагдаж байгаамаа гэж. Тэр бурхан яагаад энэ тэнгэр газрыг одоо урд нь сүрүүлчихгүй, айлсгуулд одоо ингээд сүрүүлчихгүй, ийм их бозор булаа ингээд дүүрэн байхад ингээд байлгаад ингээд хадгалаад байгаад байгаа юм бэ гэхээр эцсийн өдөр тэр итгэл сүсэггүй хүмүүсийг энэ тэнгэр газартай хамт нэг мөсөн сүрүүлэхийн тулд энэхүү хадгалж байгаа юм аа. 여기 마태복음 24장 그 37절 39절 한번 보세요. За тэгэхээр Матай 24-ийн 37 39 дэх эшлэгийг бас харъя. 자, Матай 24-ийн 이십 4장 37 7절로 39절 한번 읽어보세요. За 37-аас 39 уншия. Учир нь хүний хүүгийн залрал Ноагийн өдрүүдтэй адил байх юм аа. Үерийн өмнөх өдрүүдэд буюу Ноаг хүүгч онгоцонд орох өдөр хүртэл тэд идэж ууж гэрлэж нөхөрт гарцгааж байлаа.
үер бууж бүгдийг хаман одох хүртэл тэд мэдээгүй юм. Хүний хүүгийн залрал ийм байх болно. 주님이 재림하셔서 세상을 심판하실 때도 과거 노아의 홍수 때도 그들이 홍수로 멸망을 당할 때까지 깨닫지를 못하고 있었다. 어찌 보면 하나님이 그들을 심판하지 않고 내버려 두셨다는 거예요. 노아가 Тэгэхээр 120년 동안 방주를 만들 때까지 계속 기다려 주신 겁니다. тэгэхээр 그런데 갑자기 홍수가 와서 그들을 멸해버린 것이죠. Эзэн Есүс Христийг дахин ирэхийн өмнө хүмүүс ямар байх вэ гэхээр яг л Ноагийн тэр үеэр эхлэхийн өмнө хүмүүс ямар байсан яг тэрнтэй адилхан байх болно гэсэн. Тэгэхээр тэр 120 хоногийн турш Ноа тэр хөвгч онгоцыг хийж байх үед хүмүүс Ноаг илэглэж шоолж өөртөө болохоор тэр живэх хүртлээр идэж ууж гэрлэж нөхөрт гарцгааж байсан. Өөрөөр хэлбэл тэр 6 цэнгэл хөөж энэ дэлхийн амьдралаар л амьдарч байсан. 그래서 여기 본문 7절 말씀 한번 다시 한번 읽어보세요. За тэгээ эргээд 2 дугаар Петр 3-ын 7-ог дахиад уншия. Харин өнөөгийн тэнгэр ба газар нь түүний үгээр байгаа бөгөөд галт зориулагдсан оршиж, улмаар шүүлтийн өдөр ба итгэл сүсэггүй хүмүүсийн сүрлийн төлөө хадгалагдаж байгаамаа. 자, 하나님께서 이 거짓된 사람들을 심판하기 위해서 장차 재림하시는 날까지 기다리고 있다가 주님 재림하실 때 그들을 한 번에 심판하실 것을 이렇게 예고한 겁니다. Тэгээ бурхан энэ хуурамч хүмүүсийг худал сургаалт дэлгэрүүлдэг хуурамч багш нарыг мөн итгэл сүсэггүй хүмүүсийг байлгаад байгаа нь суйруулахгүй шийдэхгүй байлгаад байгаа нь бол Иесус Христийг дахин ирэх үед тэд нарыг нэг мөсөн суйруулахын тулд шийдэхийн тулд хадгалаад байж байгаамаа. 때문에 뭐 평안하다, 안전하다 하면서 뭐 세상에 무슨 일이 일어나냐? 우리가 이렇게 죄를 지어도 아무 일도 일어나지 않는다 생각하지만 그런 것이 아니라 하나님이 그들을 주님이 재림하시는 날 한 번에 심판하기 위해서 이렇게 보호하고 어떻게 보면 보존해 두었다라는 표현으로 그들에게 주어진 시간이 반드시 하나님의 심판을 엄중하게 받기 위해서 기다리신 바 되었다라고 하는 의미입니다. 이게 그래서 그렇게 말한 거예요. Тэгэхээр тэр хуурамч хүмүүс л одоо оршсоор байгаа. Тэгээд тэд нэр эзний дахин ирэлт нь хаана байгаа юм бэ? Эзэн дахин ирэхгүй юм биш үү? Энэ дэлхий чинь анх бүтээгдснээс хойш ерөөсөө өөрчлөгдөөгүй тэр л хэвээрэл байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ дэлхий дээр амар тайван амьдарч болно. Өөрсдөө 6 цэнгэлийг хөөж амьдарч болно гэд тэр хүмүүсийг энэ тэр одоо амьдралтай нь ингээд орхиод тийм ээ эзэн тэдэнд анхаарахгүй байгаа юм шиг ингээд хадгалаад байгаа юм шиг байгаа нь бол эцсийн эцэст Есүс Христийг ирэх үед тэд нарыг илүү одоо хүн дээр шийдэхийн тулд сүрүүлэхийн тулд ийхүү хадгалсаар байгаа хэрэг юм аа. 그래서 죄를 지으면서도 아무 일도 일어나지 않는다. 평안하고 안전하다. 내가 잘못 깨달았는데도 아무 일도 일어나지 않는다. 이게 뭐 아무 상관이 없다. 이렇게 생각하는 사람은 사실은 그 사람들은 더 큰 심판을 위해서 예비된 자들이라는 걸 명심해야 됩니다. Тэгэхээр гим нүгэл үлдчихэд тийм ээ буруу зүйл хийчихэд тэгсэн ч гэсэн бурхан шийдэхгүй л байна шүү дээ. Би сайн сайхан хിവэрээ амжилт олоод танараас ч илүү сайхан амьдарч जैन танараас ч илүү амжилттай явж байна гэх мэтчлэн гэж бардамныг сайрхаж байгаа хүмүүс болвол өөрсдөө одоо ямар тавилан хүлээж байгааг ч мэдэхгүй ойлгохгүй ухаарахгүй явж байгаа хүмүүс юм аа. Тэгэхээр тийм хүмүүс бол эцсийн эцэст бурханаас маш хүнд ял шийтгэл авах юм аа. 8절로 9절에 보면 베드로가 주의 재림이 더딘 이유에 대해서 그 이유에 대해서 말하고 있습니다. 8절로 9절. За 8-9 дугаар ишлэлдэр болохоор эзэн одоо яагаад ингээ удаад байгаа вэ гэдэг талаар тайлбарлаж хэлсэн байна. 자, 사랑하는 자들아, 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이 한 가지를 잊지 말라고 그랬습니다. 8 дугаар ишлэлдэр хайртууд минь эзний хувьд харин нэг өдөр нь мянган жил мэт, мянган жил нь нэг өдөр мэт байдгийг та нар бүү мартаа гэсэн байна. 어찌 보면 주의 재림이
거짓된 자들의 주장처럼 뭐 어떻게 보면 주장과 다르게 반드시 이루어질 것이라고 어떻게 보면 베드로가 이야기하는 거예요. Тэгэхээр нөгөө хуурч багшлаар болохоор тэр эзний ирэлт ирэхгүй байж тээ ирэхгүй. Эсвэл бүр одоо хожим хойно одоо удаан ирэх боллоо гэж одоо номлодог байсан. Яг тэр номлолын эсрэг тийм биш юм а гэдгийг Петр энд баталж байгаа гэсэн үг. 자, 하나님 편에서 보실 때는 천년이 하루와 같습니다. 우리 편에서 볼 때는 천년처럼 여기지만 하나님 보실 때는 그 시간이 그렇게 긴 시간이 아니라는 얘기예요. Тэгэхээр энд хэлсэн байна те эзний хувьд нэг өдөр нь 1000 жил мэт 1000 жил нэг өдөр мэтэ гэж хэлсэн. Бидний хувьд 1000 жил гэдэг чинь маш урт хугацаа шүү дээ. Гэтэл Бурхны хувьд бол тэр нь ерөөсөө нэг өдөр шиг л байдгаа гэж байна. 근데 주님이 왜 천년 동안 이렇게 기다려 주실까? 기다려 주시는 이유에 대해서 여기 거기 그렇게 얘기합니다. 9절에 주의 약속은 어떤 이들의 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시기 때문에 주의 재림이 더디다고 얘기합니다. Бурхны хувьд цаг хугацаа тийм байдаг боловч хүмүүсийн хувьд болохоор Бурхан бүр 1000 жил ирэхгүй байгаа юм шиг тийм одоо удаад байгаа. Удаан хугацаанд ирэхгүй байгаад байгаа. Гэтэл энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр 9-р эшлэлдэр эзэн удаашрлыг тооцдог зарим хүмүүсийн боддог шиг амлалтандаа хойрог биш хэлээ. Харин ч тэр хэнийг ч мөхүүлэхийг хүсэлгүй бүгдийг гимшилт ирээсээ хэмээн хүсэж та нарт төвчээртэй ханддаг юм а гэсэн. 주의 재림이 더딘 것은 하나님의 은혜입니다. Энийгээсэнтэй энэ эзний ирэлт нь удаашраад байна гэдэг чинь Бурхны нэгүүлсэл юм аа. 그건 회개하도록 기다려 주시는 하나님의 은혜다. Хүмүүсийг гимшээсэй гэсэндээ хүмүүст өгж байгаа тэр боломжийг олгож байгаа Бурхны нэгүүлсэл юм. 다시 한번 기회를 주시는 거지요. Хүмүүст дахин боломж олгож байгаа хэрэг. 그래서 아무도 멸망하지 않고 다 회개하고 돌아오도록 원하시는 거기 때문에 бүх хүмүүс битгий мөхөж сүрээсэй. Тэд бүгдээрээ гимшээд ирээсэй гэж Бурхан хүсэж байдаг учраас. 그래서 하나님께서 어떻게 보면 끊임없이 우리가 잘못을 해도 금방 심판하지 않고 때로는 기회를 주시고 기회를 주시고 기회를 주시는 것은 우리가 진정으로 회개하고 바로 서기를 바라는 하나님의 긍휼, 하나님의 은혜라고 하는 것을 어떻게 보면 베드로는 이 거짓된 자들에게 또 소아시아 성도들에게 선포하고 있는 겁니다. Тэр хүмүүс бид нар бол байнга л гэм нүгэл алдаа зурчил гаргаж идэг шүү дээ. Гэтэл тэр болгонд нь Бурхан шууд тухай үед нь ингээл завчаад ингээд хайчдгүү. Шууд л ингээл тэр болгонд тэр тухай үед нь шийтгчдгүү. Ингээд хүлээгээд байж идэг нь бол ерөөсөө биднэрт дахин боломж олгож биднийг авралд ороосаа гэж битгий мөхөж сүрээсэй гэж олгож байдаг. Тэр Бурхны инрэл бөгөөд Бурхны нэгүүлсэл юм а гэдгийг Петр энэ бага Азийн итгэгч нарт хандан сануулж хэлж байгаа. 그렇지만 주의 날이 도둑같이 올 것이라고 합니다. Тэгсэн хэдий боловч бас нөгөө төгөр эзний өдөр хулгайч мэт ирэх болно гэсэн байгаа. 이 말은 너희들이 모르는 시간에 너희들이 전혀 예상하지 않는 시간에 갑자기 주님이 재림하실 것을 말씀하고 있는 거예요. Улгайч мэт ирнэ гэдэг нь болохоор та нарыг ерөөсөө санаагүй байж итэл та нарыг ерөөсөө тооцоолж төсөөлөөчгүй байж итэл ирэх болно гэдгийг анхааруулж хэлж байгаа юм. 자, 주님의 징조 어떻게 보면 주님이 재림하실 때 자, 어떤 일들이 벌어질 것인지 오늘 여기 말씀합니다. За тэгээд эзнийг дахин ирэх үед юу болох юм бэ гэдэг талаар энд дахин бас хэлсэн байгаа. 자, 하늘이 큰 소리로 떠나간다고 했습니다. Тэнгэр нүргэлэн өнгөрнө гэсэн байна. ард гаршил дээр. 자, 이 큰 소리로 떠나간다는 말은 주님이 재림하실 때 어떻게 보면 세상에 속한 사람들에게는
하나님의 심판의 날이 다가온 겁니다. За тэгэхээр эзний эрэлт дахин эрэлт гэдэг бол энэ хуурамч хүмүүсийн хувьд энэ дэлхийн итгэж бас хүмүүсийн хувьд бол шийтгэлийн өдөр гэсэн үг шүү дээ. 자, 그 모습을 계시록에는 그렇게 표현했어요. 이 죄악된 하늘, 죄악된 땅이 사라지게 될 것을 얘기합니다. 사실은. За тэгээ үүнийг бас илчлэл номон дээр юу ч хэлсэн байдаг гэхээр энэ гим нүгэлтэй тэнгэр болон гим нүгэлтэй газар үгүй болох болно гэсэн байгаа. 계시록 21장 1절에 보면 이렇게 말씀합니다. 여기 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 아니한더라. 이렇게 말씀합니다. Илчлэл номын 22-ын 1 дээрээс харах юм бол зуучлаараа 21-ийн 1 дээр би шин тэнгэр шин газрыг харлаа. Учир нь анхны тэнгэр анхны газар өнгөрөн одож тэнгис үгүй болвоо гэсэн байна. 자, 우리가 지금 살고 있는 이 하늘, 우리의 땅, 또 바다도 어찌 보면 우리 주님이 재림하실 때 그 죄악된 것이 다 소멸하고 새롭게 될 것을 이렇게 말씀하고 있는 거예요. Тэгэхээр одоо бидний амьдарч байгаа энэ дэлхий, ертөнц, энэ газар, тэнгэр, энэ дээр нь оршиж байгаа бүх юмс болохоор эцсийг дахин ирэх үед бол бүгд үгүй болох болно. 그래서 하늘이 큰 소리로 이렇게 떠나갈 때 체질이 뜨거운 불에 녹아지고 땅과 그 중에 있는 모든 것이 드러날 것이다 그랬는데 땅에 있는 모든 제약된 것들을 하나님이 다 태워버릴 것을 이렇게 예고하고 있는 겁니다. За тэгээд 2 дахь Петр 3:10 дээр хэлсэн байгаа. Тэгэхэд тэнгэр нүрэглэн өнгөрнөө гэж байна. Тэгэхээр нүрэглэнэ гэдэг чинь асар тийм хүчтэй чанга дөө аваа гаргаж тэгээд өнгөрнөө гэдэг нь байхгүй болно гэсэн. За тэгээд язгуур юмс. Одоо энэ дэлхийг бүтээж байгаа тэр одоо хамгийн одоо анхдагч элементүүд хүртэл галт хайлж шатаж үгүй болно. Тэгээ газар болон түүн дээрх бүх зүйлс шатаж үгүй болно. Өөрөөр хэлбэл энэ дэлхий болон энэ дэлхий дээр оршигч дэлхийдээ хамаатай бүхэн үгүй болох болно гэсэн байна. 자, 이렇게 하나님이 세상을 심판할 때 그 중에 있는 모든 일이 다 드러날 것이라고 그랬어요. За тэгээд ийхүү бурхан энэ ертөнцийг шийтгэх үед түүн дээрх бүх үйлс бас шатах болно гэсэн. 어찌 보면 하나님이 세상을 창조하셨을 때 보시기에 좋았더라 그랬는데 그 세상이 죄악된 모습으로 또 사단에게 이용을 당하고 너무 패괴해졌기 때문에 하나님이 세상을 심판할 때 그 죄악된 모든 모습들이 불심판의 모습을 통해서 드러난다는 얘기예요. Бурхан анх дэлхийн ертөнцийг бүтээгээд сайн болжээ гэж хэлсэн байгаа тий. Гэтэл тэр гим нүгэл болон одоо сатаны тэр бузар үйл хэрэгээс болж энэ дэлхий бол бузар булай болсон. Тэр анхны бүтээгдсэн тэр дүр төрх нь бол огт байхгүй болсон байгаа. Тэгэхээр тэгж бузарлагдсан энэ дэлхийтэй холбоотой энэ дэлхийд ирэх бүхэл зүйл шатаж үгүй болно гэдгийг өгүүлж байгаа юм аа. 여기 11절에 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐라고 질문을 던집니다. За тэгээ 11 дээр эшлэлээр нь энэ бүхэн тийхүү устгагдах учраас ариун байдал ба итгэл сүсэг дотроо та нар ямар шуухан байх ёстой вэ гэж асуусан байна. 하나님의 심판이 주의 재림이 반드시 있을 것이기 때문에 이것을 깨닫는 사람은 이제 어떻게 살아가야 될 것인가를 고민하고 자신의 삶을 돌아보라는 얘기예요. Ярив эзний шийтгэл, эзний дахин эрэлт бол гарцаагүй болох болно. Тийм учраас одоо ариун байдлыгээд итгэл сүсэгтэй хүмүүс цаашдаа одоо яаж амьдрах вэ гэдгийг заавал одоо бодож тунгаах ёстой гэж хэлж байна. 오늘 우리도 마찬가지입니다. 우리가 예수를 믿는 사람으로서 반드시 하나님이 언젠가 세상을 심판하고 죄악된 것을 다 드러나게 하신다고 말씀했는데 그것을 우리가 깨달았다고 하면 과연 우리는 지금 어떻게 살아야 될 것인가 하는 것을 깊이 생각해 봐야 되겠죠.
Бидний хувьд ч гэсэн мөн адилхан нэгэн тал бид нар бурхан эцсийн өдөр энэ дэлхийтэй холбоотой бүхий л зүйлийг устгах юм байна. Тэгээд эзэн Есүс бол эрхэнд тодорхой юм байна. Гарцаагүй юм байна гэдгийг бид нар нэгэн тал ойлгосон, нэгэн тал мэдэж ухаарч авсан юм бол одооноос эхлээд бид нар яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг гарцаагүй бодож тунгааж яаж амьдрах талаар санаа зовох ёстой юм аа. 어떻게 보면 지금으로부터 한 1970년 전에 베드로가 소아시아의 성도들에게 이야기를 했는데 지금 우리는 그때에 비하면 1970년이 지났어요. 그때 베드로가 이야기한 것이 우리는 더 임박해졌는데 이것에 대한 더 확신을 가지고 하나님의 심판을 바라보면서 주의 재림을 바라보면서 우리 자신이 바르게 살아야 됩니다. Тэгэхээр Петр болохоор энэ загтлаа одоогоос одоо 1970 жилийн өмнө ойролцоогоор бичсэн байгаа. Тэгэхээр энэ 1970 жилийн өмнө Петр бол одоо та нар одооноос одоо яаж амьдрахаа ингээ бодох ёстой. Тэр яаж амьдрах тухайда одоо санаа тавих хэрэгтэй, анхаарах хэрэгтэй гэж ингэж сануулж яарвчлуулсан байгаа 1970 жил юм. Тэгвэл тэрнээс хойш 1970 жил өнгөрчихсөн хойно одоо бид нэр амьдарч байгаа үе бол бүр л эзний эрэлттэй ойрхон болчихсон үе шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр тэр тусмаа бид нар энэ тухайн үеийн бага Азийн итгэгчдээс ч илүүгээр бид нар энэ эзний эрэлтийг угтаж тэр эрэлтэд хүртэл яаж амьдрах вэ? Яаж тэр ариун байдал хийгээд итгэл сүсгээ хадгалж амьдрах вэ гэдэг дээр бүр ч илүү санаа тавьж, санаа зовж хичээж амьдрах ёстой юм аа. 자, 두 가지 모습으로 자기를 지켜나가라고 당부합니다. За тэгээ хоёр одоо тал дээр өөрсдийгөө сахин хамгаалаа гэж загсан байгаа. 자, 첫째는 거룩한 행실, За энд харах юм бол нэг нь ариун байдал, 두 번째는 경건함. хоёр дахь нь болохоор итгэл сүсэг. 자, 이 두 가지 모습으로 살라는 얘기예요. Ерөөсөө ийм хоёр дүр төрхөөр л амьдраа гэж сануулж ирсэн байна. 자, 거룩한 행실이 뭘까요? 우리가 한번 생각해 보면. Ариун байдал гэдэг нь юу юм бэ? Бодоод үзье. 자, 거룩한 행실이 뭘까? 아리운 байдал, 아리운 үйл гэдэг нь юу юм бэ? 자, 성경에 보니까 마태복음에 너희는 세상의 빛이라, 너희는 세상의 소금이라 그렇게 말씀했죠. Матай номон дээрээс харах юм бол Есүс хэлсэн байгаа та нар бол дэлхийн гэрэл, дэлхийн давс юм аа гэж. 자, 거룩한 행실은 예수 믿고 구원받은 사람은 본능적으로 그 사람은 새 사람으로 바뀌어진 사람입니다. Тэгэхээр ариун байдал гэдэг бол Есүст итгэж, Есүсийг хүлээж авч дагаж амьдарч байгаа хүн бол нэг ёсондоо ариун хүн гэсэн үг ээ. 자, 세상으로 바뀌어지면 그 사람들의 말, 그 사람의 생각, 그 사람의 행위, 그 사람의 인격이 하나님이 오실 때 착하다고 인정할 수밖에 없는 어찌 보면 구별된 삶의 모습으로 살아가는 거예요. За уучлаарай би ариун хүн гэсэн үгийг хэлсэн тэрийг нөгөө юу болгоод шинэ хүн гэсэн үгээ гэд засчаарай. За тэгэхээр нэгэнт одоо Есүст итгээд шинж болсон, шинжлэгдсэн тэр шинэ хүний үг яриа, үйлдэл нь, бодол санаа нь тэгээ бас зан чанар нь бол энэ дэлхийн хүмүүсээс өөр ялгаатай болдгоо гэсэн үг. 이 거룩이라고 하는 단어는 두 가지 의미가 있습니다. Тэгэхээр энэ ариун гэдэг үг бол хоёр утгыг илэрхийлж байдаг. 예전에도 한번 얘기했는데 거룩이라는 단어가 히라보로 카도시입니다. 카도시. За тэгээд би урд нь бас хэлж зааж байсан бах энэ грекээр болохоор ариун гэдэг нь болохоор кадош гэдэг үг байдаг. 풀어서 얘기한다고 하면 하나님께 속한 모습으로 세상을 바라보고 판단하면서 살아가는 자세를 얘기하는 거예요. За энэ кадош гэдэг үгийн грек үгнийх нь утгыг тайлбарлах юм бол бурханд хариалалтай тэгээ бурхны нүдээр энэ дэлхийн ертөнцийг харж амьдардаг хүн гэсэн утгатай.
어찌 보면 하나님의 인격으로 하나님의 형상대로 세상을 바라보면서 자기를 살아가는 모습이 거룩입니다. Тэгэхээр бурхны одоо зам чанараар бурхны дүр төрхөөр энэ дэлхийд хандаж энэ дэлхийг харж амьдрахыг хэлж байгаа. 또 구별된 삶의 모습이라고도 이야기하는데 거룩은요. За нөгөө нэг утга нь болохоор одоо өөрөөр амьдрах гэсэн утгатай. 그래서 거룩에서 비싼 말이 성결이라는 말인데 그건 카다시라고 합니다. 카다시. За тэгээд энэ утгаар нь болохоор каташ гэдэг үг байдаг. 그리고 어떻게 보면 중생한 사람으로서 세상에서 세상 사람들과 다른 하나님의 인격을 가지고 살아가는 자세를 거룩이라고 표현한 겁니다. Тэгэхээр энэ каташ буюу одоо энэ болохоор бас нөө ариун цэвэр гэсэн юм утгыг агуулж байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор бурхны одоо юу зан чанар буюу тэр бурхны ариун зан чанараар энэ дэлхий дээр амьдрнаа. Энэ дэлхийн хүмүүсээс өөрөөр бурхны тэр ариун зан чанартайгаар амьдрнаа гэсэн үг. 그리고 사도 베드로가 베드로전서 4장 11절에 그렇게 해서 쭉 이야기했죠. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하라면 하나님 공부하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이렇게 말씀을 했죠. Нэгдүгээр Петр 4:11 дээр Петр хэлсэн байгаа. Ярьдаг нь бурхны илэрхийллээр яриг, үйлчлдэг нь бурхнаас тэтгэгддэг хүчээр үйлдэгэ. Тэгвэл бүх зүйлд Есүс Христээр дамжин бурхан алдаршуулагдах юм аа. 그래서 우리가 세상에 나가서 살아갈 때 주님의 재림이 도적같이 임한다고 하는 것을 깨달은 사람은 자신이 하나님의 사람으로서 세상에서 경건한 모습으로 자기를 지켜나가야 됩니다. Тэгэхээр Есүс Христийн тэр дахин ирэлт бол 자, зайлшгүй 거룩한 юм аа. 행실. 제가 말을 잘못했어요. 거룩한 행실로 자기를 지켜나가야 돼요. Тэгэхээр эзний дахин ирэлт бол гарцаагүй юм аа гэдгийг ойлгосон хүмүүс бол энэ дэлхий дээр одоо яаж амьдрах ёстой юм бэ гэхээр бурхны хүний хувьд бурхан дотор ариун байдлаар ариун дүр төрхөөр амьдрах ёстой юм аа. өөрийгөө ариунаар одоо сахин хамгаалж амьдрах ёстой гэсэн. 두 번째로는 이 경건함으로 자기를 만들어 가라고 당부합니다. За хоёрдугаарт нь болохоор итгэл сүсэг дотор өөрсдөө сахин хамгаалж амьдраа гэсэн тийм ээ. 경건은 세상에 물들지 않고 하나님의 사람답게 그 인격에서 드러나는 행위를 경건이라고 그래요. За итгэл сүсэг гэдэг нь болохоор энэ дэлхийд уусаагүй тэгээ бурхны хүний хувьд итгэл сүсэгтэй амьдрахыг хэлж байгаа. 그래서 이 경건이라고 하는 그 모습 속에는 어떻게 보면 말이라든지 또 가르치는 거라든지 행위라든지 그 모든 것에 어떻게 보면 하나님의 사람의 모습이 드러나 있어요, 거기에. Тэгэхээр энэ итгэл сүсэгтэй байна гэдэг нь болохоор одоо үг яриа одоо зааж сургаж байгаа тэгээд бас одоо хийж байгаа үйлдэл гэх мэт бүхий л тал дээр яг бурхны хүн шиг байхыг хэлж байгаа юм байна. 그래서 그 경건의 모습을 창세기 6장에 보면 노아의 모습을 통해서 그가 하나님과 동행하였으며 그런 말씀을 합니다. 하나님과 동행하였으며. За тэгээд энэ итгэл сүсэгтэй байдлыг болохоор эхлэл 6 дугаар бүлэг дээр болохоор Ноагаар жишээ авч ирсэн байгаа. Тэгээд тэр хэлэхдээ болохоор бурхантай хамт явдаг байсан гэж хэлж байгаа Ноаг. 또 에녹도 그가 300년간 하나님과 동행하였으며 합니다. 그 하나님과 동행했다는 그 말이 어쩌면 경건한 삶의 열매라고 할 수 있어요. Эхлэл 6-гийн 9 дээр бурхантай хамт явдаг хүн байгаа. Мөн эхлэл номон дээр нөгөө Энох байгаа. Тэгээ Энох бурхантай хамт явдаг байсан гэж байгаа. Тэгэхээр бурхантай хамт байна гэдэг бол одоо итгэл сүсэгтэй байгаагийн нэг илэрхийлэл гэж хэлж болох юм. 결과적으로 얘기한다고 하면 우리의 삶의 자취를 통해서 하나님이 나와 함께 하시고
하나님이 살아계신 모습을 보여주는 행위들이 경건이라고 할 수 있어요. 함께 하시고 내가 하나님과 함께 살아가고 있는 모습을 보여주는 것이 경건입니다. тэгэхээр өөрийнхөө амьдралаар бурхан надтай хамт байгаа гэдгийг харуулж амьдрах нь одоо итгэл сүсэгтэй амьдрал юм аа. 저와 여러분들이 계속해서 그런 모습으로 자신을 지켜나갈 때 어찌 보면 이 거짓된 자들이 주의 재림이 없다라고 기롱을 하지만 우리는 주의 재림을 바라보는 사람으로서 살아간다고 할 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ ариун байдал болон итгэл сүсэгтэй амьдарч байгаа энэ амьдралаараа энэ ариун байдлаа болон итгэл сүсгээ ингэж харуулж амьдрах чадах юм бол энэ нь одоо эзний дахин ирэлтээ байхгүй тэр нь дэмэ хоосон зүйлээ гэж ярьж явж яадаг хурамч багш нарын эсрэг тэдний нэлэг дог болохгүйгээр жинхэнэ одоо бурхны хүний ёсоор амьдрах тийм дүр төрх юм аа. 자, 오늘은 여기까지 좀 하도록 하겠습니다. За өнөөдөр хичээлээ үрд дуусгая.